بها من نعمة ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. أما بعد الكرام الآباء والأمهات والأساتذة الأجلاء أيها المشايخ الأئمة الدعاة الحضور الكريم، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، وتحية الإسلام هو السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. haray musidɓe julɓe tedduɓe, neniraɓe amen, babiraɓe amen, karmokoɓe amen, kowoɓe tedduɓe, nde yetta Allah subhanahu wa ta'ala ono baɗɗi seniɗo taguɗo en waɗi en ɓiɓɓe adama juula e rasul sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. on mo jam e kisi e woni e muɗum neniraɗo saabu yurmede wonande ɗeɗo mofte. haray inchalrahman ko saɗi jama on fof ko tooli maɓɓe kala ka ɓe ɓagori haray fewnditike fi ndeɗo yewtere l'islam nde ahuɗuɗen e muɗum waɗugol e on ko meɗen tedduɗo ka julirde IDEM e Turki bambe to ɗo. haray inchalrahman no guelorɗon noon ko woni e waɗande yewtere nden ko oustad Souleymane Diallo. haray yewtere maɓɓe nden ko fadlu attafaqquhi fi din, bimana ko ɓural e andinagol dina kan luggino e faamu makka on, ko honɗum e ɓuri e moƴƴereji ɗum jokkodiri e mum. haray ɓe ƴettana e yewtere nden embere leere e minitaji 50 ɗum ɗo wattete sokeje maɓɓe, ko ɗum ɓe landi en jonniɓe ɗum kadi. haray e si ɓe gayni maako on, haray docteur Mouhamadou Wuli Bari, ɓeɗo karmokoɓe men kowoɓe tedduɓe inchalrahman, haray ɓe ƴetta e micro on ɓe waɗa taalik e ko ceerno on yewti kon si allahu nan on jaɓi. haray ko jonde men denni, ko programme meɗen onni, en toro Allah subhanahu wa ta'ala ɓeɗo cheikhuɓe men kowoɓe tedduɓe oustad Souleymane Diallo, yo Allah subhanahu wa ta'ala arsikuɓe koɓe maaka ta ko wondi e ƴiyalta ko saabi Allah kadi woni koɓe maaka. haray enen kadi seeniɓe ɓen heɗitagol maako maɓɓe on, haray en torondiri deeƴugol tabita jentoro no l'islam o wiiri noon. haray kadi meɗen tori si ɓe ƴetti ɗum micro ɓe fuɗɗike, hay goto men yiiɗa jinda hakkunde ɗo. ɓeɗo caméraman ɓe ɓay ko presse men on ni, ɓeɗo opposition maɓɓe ɗo no moƴƴi, kono immagol daroyo ɗumanno ɗo haray en tori ɓe dañi ɓe wattan fondo. haray nde wattude micro on e junngo ceernoɓe men ɓen, falyatafaddal cheikh majuran mashkoura. 40 21h10 gasi c'est bon. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ورفع شأن العلماء على من دونهم فلا يستوون أبدا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. جل ربي لا يشبه شيئا ولا يشبهه شيء، ولا يحل في شيء ولا ينحل منه شيء. جل ربي وتنزه عن العين والكيف والشكل والصورة والحد والجهة والمكان. قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأديمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، الذي أرشدنا إلى طريق الخير والهدى والنور،
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي الذي علم الناس الخير وأرشدهم إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي القدير. مستمعي الأفاضل، حضور الكرام، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في جلستنا هذه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فموضوع لقائنا في هذه الأنسية المباركة وفي هذا المكان المبارك كما بين المقدم حفظه الله ورعاه فضل التفقه في الدين، نظرا لأهمية هذا الموضوع، لأن هذا الموضوع لا يخص بعضا دون بعض، إنما يعم الجميع. هراي مسئتدوبه attoɗen ko ɓuri handude kon yettugol Allah neminɗo kala ko neminako. Seeditimi heɗitiɗon wonde reweteɗo wo ala e gonga si wona kanko subhanahu wa ta'ala o maraka fidiɗɗo e dewanga. Mi seeditiwa nden seeditande kadi wonde annabijo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ko jiyaɗo Allah wona kanko woni Allah, ko nelaɗo Allah, ko ɗofteteɗo wona yeddeteɗo. Iɗen toro yo Allahu on juulu e dow oɗo nelaɗo, kamɓe e ɓeygure maɓɓe, ɓe foppetti maɓɓe no ɓe didori ko alda ittintingol hay e gooto, e sahabaɓe maɓɓe wallunoɓe ɓe fiino ndeɗo deɓere diina rondore tawa ko woni ton kon hibbali, ɗum woni diina islam, no ɓe didori jongi e arano maɓɓe ha e sakkitoro e maɓɓe kulluhum umana wa kulluhum udul. Ɓe fof ko ɓe holniɓe, ɓe fof ko ɓe nunɗuɓe sabu wondugol maɓɓe e nelaɗo on. Jiyaɓe Allah tedduɓe, haray miɗo yamira hoore an, yamira on hulugol Allahu towuɗo wawɗo o. Haray mi hiwri on hiwrandu islam, ɗum mi woni mi du'ani on. Haray ɗe ngeli e ƴettugollan ɗo konngol hakkunde ɓeeɗo karamokoɓe meɗen mawɓe e hakkunde e yangoduɓe kadi honno nete e ko wiyete oɗo daawa. Haray ko hollugol yidde e hollugol kadi be amparantiɓe heɓo e kala golle si ɗe wawa yarude yeeso. Si woni wo en fawi karamokoɓe meɗen ɓen no gasa ɗum tampina ɓe. Haray kadi ɓa pellet be yahe, en toro Allah tabaraka wa ta'ala ndeno yahe kala ka e yara yo Allah taw hara e ko e hoore ko welata Allah, ko naadoyta aljanna woni ko yaha e hoore muɗum. Haray toɓɓere meɗen nden ko muhadara wona raddu, muhadara diinayankoje windaɗo. Ɗen ngeli almubtadi'una, si mi wi almubtadi'una ko bil hamza la bil ayn, o tawi faamu ɗo wonde kadi aray ko mi wi ko bidayankoɓe, la ko fuɗɗotoɓe ɓen. hiɗen ngeli haray si tawi ɓe faala hisude e ko ɓe faala jonnude yimɓe ɓen kon waɗi ko wowluɗa na an jeyi, koko heɗiɗa woni ko jeyɗa. ɗum waɗi haray noppi wonde no ɓura nafude hunduko. haray ko ɗum waɗi haray windugol ko haalata kon taɗa jogi ɓundu ka wonɗa e ƴogude ɗon, ɗum no jeeya e ko laba. haray mawdu on toɗɗaki goɗɗo ko dolokkaji wona e ño'eede, wallineɗa tawɗo hiɗi hawrana ɗum mo kala ndaara hawranowo ɓorno no ara ga hara wonde ko fii karamo koɓɓe, wonno hara no ara ko fii ɗaɓɓoɓe gandal,
wonde harano wiya ko rerɗingol ɓe ala e jangude ɓe yo jangu mi fillito wona raddu joɗɗininmi ɗo karamokoɓe beru ɓe on tigi duɗi e sokeje mum ɓen ɓe foppu ko ɓe makayno piiji ndan ko likibari l ulama attahlilu wattahrimu wattakfiru wa tasdiru lfatawa والرد على العلماء هذا وغيرها لكبار العلماء لا للمبتدئين هراي رتغول e harmingol e dagingol e heferɗingol hanaɗo heferɗinede e ɓulingol ma tubbitugol ko wiyete kon jaabagol lande ɗum ɗo haray hina fuɗɗotoɓe jeeyi ngal ɗo alluwal haray inchallahu taala ko ni faalaɗen yarude likay nastafida min alwaqt en wawata firude ko windi kaɗeri ɗo kon fof e nder minitaji e 90 1h30 minutes haray ayeje ɗen tawoje mahallu shahidi on mi sappoto tun ka mahallu shahidi on woni ɗon ɗum ɗon hara siya aya on fof mi natata e firugol no ara hadiseje ɗen kadi kadalik tawa hara koka dalil on woni ko wonɗen e yewtude fi mum kon ko ɗon sappotoɗen haray koni faala ɗen yarude fi yen jonnitu micro on e seyhuɓe meɗen ɓen hafidahullahu wa ra'ahu wa thabbata biidnillahi subhanahu wa ta'ala wa yufiduna haray ikhwata al-iman inna allaha tabaraka wa ta'ala madaha al-ulama'a fi kitabihi al-aziz فقال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير haray e oɗo aya wiɗen mo siɓɓe gomɗinɓe allahu heewuɗo moƴƴere towuɗo o manti karamokoɓe ɓen ka deftere makko teddunde ɗum hina yimɓe tun tumbodiriɗa haldi ayo coobu karamokoɓe yo mantuɓe ɓe mantanoma neeɓi joni heddi andugol taho ɗum ma jaɓugol ɗum par ce que ɗa wawi andude oɗo hunde si tawi a faalaka nde jaɓude majjinkinoɗa nde walladina utul ilma no wiruɗen noon ayeje ɗen de allah tabaraka wa taala wiɗo yarfa illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat haray karamokoɓe go'o mi wiyata fou ɓe maaki wondema o wawuɗo wowlugol lan noon nahaw takko woɓɓe ɗo no wawi wasi goɗɗo eyo wasi goɗɗo no mari banana hi wooti ka ɓaawo suudu makko o soppaki o maawa e paaniwal o yaha Sandaga Dakar o wiya mo naɓi banana ɓe landotomo taw ko conteneur jel wiya a ma teppere nden no ka nder saako am ɓenna e accum ɓe jonnaymo ɗon taw carton ko o ñaamoya ma ƴetta ɗo tamaro ɓe yeeyoɓe wiya tandarma no jindina ɗo e asetiwal soda ɗon gokko yaara Madinatal Munawwara wiya aɗa jogii tamaro ɓe landotoma ko gese jelu jogiɗa ɓe wi o wawɗo ko wawul mughayara sikke wo ala karamokoɓe min alladina amanu wona wondema dey wawon ko atu wondajino ko alladina amanu e karamokoɓe non karamokoɓen hendoto geɓal ka gumɗinal ha gayna ɓe hendoyo kadi geɓal khassa ka gandal to allah wi subhana yayago shahida allahu annahu la ilaha illa hu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم هراي مسئبة تدوبة سنداري دو فانظر
أو فانظروا أيها الإخوة كيف جاء في الآية ذكر الله ثم الملائكة ثم أهل العلم وناهيك أي كافيك بهذا شرفا وفضلا وجلاء ونبلا بهولي وياندار دو ما ينداري كهن الله وعلا او دو o jantore nden ardi jantore Allah ɓaawo ɗum malaika ɓen ɓaawo ɗum yimɓe gandal ɓen ɓe inni nahika ay kaafika ɗum ɗo yonima nahika bi hada sharafan ɗum ɗo yonima teddugal wa fadlan e ɓural wonande karamo koɓen wa jala'an wa nubla fa ilmu lkitabi wassunnati afdalu maktasabathu nnufus janngugol deftere Allah nde e sunna nelaɗo on ko kañum ɓuri moƴƴude kala ko wonkiji ɗin faggitoto wa ammarat bihi lqulub ko tawata wuuritiray ɗum ɓerɗe ɗen wa shagalat bihi l awqat tawata sogodiray ma golliray ɗum waɓutuji ɗin fa bihi ay fa bil ilm yarfa'u llahu aqwaman wa yada'u akharin nono laaɓi poyi ko sabu gandal ngal Allahu on hino ɓanta woɓɓe himo ɓanta woɓɓe to una dow o wallina woɓɓe ley haray ɗe geɗi gandal haysi ko gandal aduna sayi goɗɗo naati fermi huɓɓini climatiseur goɗɗo ƴetti weduru ndiyan no saaƴa ɓorni kew jaketi joɗɗini jullere sonsoli woltake fi muɗum arɗo o ko kamɓe ɗum no landi goɗɗo hina wonkiyoya ɓuri mo haray ayeje waɗaɗe tikrar ɗen en ala e fillitade ɗe fa ilmu lkitabi wassunnati hayatu lqulubi wa nuru lbasairi wa shifa'u sudur gandal deftere Allah nde e sunna nelaɗon ko ɗum woni gurdam ɓerɗe ɗe ko ɗum woni annora gite ɗe ko ɗum woni cellal ɓerɗe ɗe huwa almisanu alladi tuzanu bihi lrijalu wal aqwalu wal amal ko gandal ngal woni peesirgal ngal hino peesire worɓe ɓe e konnguɗi ɗin e golleji ɗin ani golleji konnguɗi i worɓe fop ko gandal ngal woni peesirgal ngal yatamakkanu labdu bihi yatamakkanu labdu min tahqiqi alubudiyati lillahi alwahidi dayyan ko sabu gandal ngal jiyaɗon newoto newanto jiyaɗon e haqiqingol maccinɗinanagol Allah ɗum woni rewgol mo ka on Allah gooto bajjo mo ala ɗimmo yoɓoyowo janngo kala ko golla fa huwa alkashifu an lshubuhati walmuhadibu lilshahwat ko gandal ngal woni ñortowal hunca itta feññina ga e jiiɓayeji ɗin ko gandal ngal woni ne'owal yani wonkiji ɗin e tuyoji ɗin mudakaratuhu tasbihun rewtagol ngal ɗo gandal sharia ilmul kitabi wassunna ɗum ko laɓɓingol Allah non walbahthu anhu jihadun wiƴƴitagol ɗaɓɓita ngal ɗo gandal wannasu niyamun ɓe inni ɗum ɗo ko tinnagol no laawol diina Allah ɓantora wa talabuhu qurba ɗaɓɓugol gandal ngal ko ɓattagol Allah wa badluhu sadaqa saaki ami okkitirgol gandal ngal ay won jannugol ɗum ɗo ko sadaga wa dirasatuhu taadilu siyama walqiyama jannugol ngal ɗo gandal ɗum no fota e hoorowo naafiilo darotoɗo jemma juula yo andi ɗiɗo ko kala ko mettata wonkiki no heewita ɗum no wela Allah hoorugol no metta wonki immagol jemma yimɓe no ɗaani suddi no hira da juula mi tañƴini en faami fokkitande nden en andi taho kurkanagol ngal ɗo gandal tun taw ko ibada si tawi pellet ko ɓa pellet mi faljay e firoji ɗin kono bindi ɗin mi faljay e mase ɗen kono si hawri tawi dannajo wowɗo fellude si jawre fellande no waali
o anday siko nde balɗe mum lanni est ce que wawɗo fellude hawri e mayre ka kure ɗe yani ɗon mi anda son faami on andi ɗo ne'aɓe Fuuta ha korni wona fi Saudi e Dubai e ka jatigi mon en to waɗirta mise ko ɗum ɗo naam no wawi dannajo no arata nde jawre ɗo no walina eɓe ko nde balɗe mum lanni o hawri ɗo kure dannana ɗo yanata mi anda no wawi waɗande yo oɗo ko wonki ɗaɓɓata kure ɗen si yani jongi ka koyngal yeeso ɗo ha ka hoore oɗo ko wonki amma jongi ka bukkol heeɓi ka reedu koko unoyo e diide ndiyam haray on andi hendu no wifude ka meɗen ɗo hendu hulɓinindu ko nun mi gando goto wi fa ya ajaban li zamanin qad azumat fitnatu wa ammat balwatu yimowo goto wi wallahi ma kana alfiraqu bi khatiri walakin tasarif alzamani ajibatun tasarrufu alzaman haray no wodi wiyoɓe wo jangguinoɓe fiqi haɓen woɓe ala tawhidi ɓe ala aqida golɗo konngol no ɓuri avion yangol e hoore suudu a famal taw par ce que sey Fawzani ndaaru defte makko ɗon o nayi fiqhul hamiyani at-tawhid fiqhul aqida fiqi ha hollal ɗo kono salligorte tun no ɓe wirata ulamaul haydi wan nifas cheikh mouhammad mouhtar Chenguey to wi hatta dalika ɗum metta waɗi noon si hukmu alhaydi wan nifas ari ɗum ko yowiti ɗum e diina ɗum sen heɓali jabotoɗo ɗum ande waɗe falhajatu ilayhi ay ila l ilm fawqa kulli haja ɗum no sengo dow kala haaju fala ghina li abdin anhu tarfata ayn yondinagol alana jiyaɗo on ga e gandal ngal embere leppago yitere jentoɗen imamu ahmadu on hinagine yenjo wona pullo Fuuta wona kadi mo wuuri duɗen ɗo sakko wona ko goɗɗo yay sowndi mo wi o waɗan karamo koɓɓen campagne ɗuuɗi wi o ɓe kaari ko waylito paɗal min mi aɗa andi ko be waylita paɗal ko imma waylitana hanaɓe waylitanede ɓen paɗal ma waylitanamo ko be waylita paɗal sa wuuray ɗo ɗum no laaɓi poyi ɗum hawnaki jentoɗen imamu ahmadu rahimahullah قال الإمام أحمد رحمه الله الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام والشراب yimɓe ɓen faade gandal kan kañum ɓuri haton jinde e di ko ɓe haton jini kon e ñamete on e jaramɗa farrajulu yahtaju ila ltaami walsharabi marratan aw marratain ɗo sina yette baɓɓen haray e holli wondema gorko on hino haton jina e ñametel e jaram nde wotere sa ñaami nde wotere a yari nde wotere ɗum ɗo yonima woɗɗe kono ɓeyni wa hajatuhu ila l ilmi bi adadi anfasihi on andi ɓe inni wondema no jeeya e amanatul ilm nisbatul qawli ila qailihi andi miɗo wawi manditade ɗo tun fiɓidira kollo e am mi innani kono si a yiiga goɗɗo haali ta falaka natude programme tadlis ko ya dambu konngol ngol faade e makuɗo ngol o woɓɓe yaray kaari en no yiɗi waccugol ko mantugol ɓe ko coob non si tawi ko ɓurata nanirde ko kaari ko on ɓurata waɗirde mise ko on haalata fiimu ɓe inni wondema amma haaju neɗɗon e gandal ngal ko embere poopaali makko ɗin wa bil ilmi shar'iyi ko sabu gandal sharia ngal ayyuha almuminuna taarifuna rabbakum ko ɗum andirton joomi mon asma'ahu wa sifatihi wa af'alahu inde makko ɗen e sifaji makko ɗin e golleji makko ɗin wa bihi taarifuna amrahu wa nahyahu wa hududahu wa shar'a ko sabu gandal ngal andirton yamirore allahu on e haɗore makko nden e keeri makko ɗin e sharia makko on wa bihada kullihi tatahaqqaqu lakum khashyatu llahi subhanahu wa ta'ala ko sabu koko jantiɗen ɗo fof haqiqiniranta on hulugol allahu laaɓuɗo betejo seniɗo o towuɗo o qala
jalla dhikru innama yakhsha allaha min ibadihi ulama. ɗum neeɓi ko haala ande ko hulata allahu on kulol ngol o kontata ko kulol ngol haray e jiyaɓe makko ɓen ko karamokoɓe ɓen. ɗo no laaɓi poy jonnami wonde firde o aya heɗoɗen ibnu kathir rahimahullah oɗo mi tañƴinaki ko keynirawo goto e meɗen ɗo hakko enna joni ko gingal ngol mum. qala ibnu kathir rahimahullahu fi tafsiri hadihi l aya ay innama yakhshahu haqqa khashyatihi l ulamau l arifuna bihi o inni andu ko hulata allah no o jojjiri hulirede noon no o hanira hulirede noon e mo yani o wi ko karamokoɓe anduɓe mo ɓen li annahu kullama kanat il marifatu lahu atamma ɓe inni kala nde laati andugol ngol wonande allah tabaraka wa taala no timmi wal ilmu bihi akmal andugol mo ngol kadi wonay ko ɓuri timmude kanat il khasiyatu adamu wa akthar haray ɓe inni kala wonde tawata kullama kanat il marifatu lahu atamma wal ilmu bihi akmal kanat il khasiyatu adama wa akthara no laaɓi poyi haray wondema kanko ibnu kathir o makituma kala nde laati andugol allah ngol no timmi ko noon yani hono nete andugol fi makko ngol ɓuray timmude laatoto kadi kulol makko ngol kanko allah e o anduɗomo ɗo ɓuray mawnude emo andamo ɓuray ɗuɗude emo andamo. ibadallah jiyaɓe allah tedduɓe wa bil ilmi takhrujuna min adh-dhulumat ɗum no laaɓi poyi an si woni wo ko ya lando ko woni wo ko ya lando pelle landagol koye ɗaɓɓere gandal waɗi allah tigi no hino sappani en ɗum fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. kono haray ananay karamo ko ɓe no wiya hada ma qaddara allahu lana an nurida fi hada al bab fama ashkala alaykum fasalu al ulamaa ankara man ankar qabila man qabil. haray pellet ko karamo ko ɓellandete woni ɗa andi ma hiɗa salima hiɗa jeeɓi ko sabu gandal ngal yaltirton jiyaɓe allah immordeni ɓeɗen wa tuhassiluna akmala saadati wa atamma laddat ko sabu gandal ngal kadi heɓirton ko ɓuri timmude e malanɗe ɗen e ko ɓuri timmude e beele nduruji ɗin. qala allahu taala awa man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bihi fi nnas kaman mathaluhu fi dhulumat laysa bi kharijin minha. no wodi e karamokoɓe tafsir wiɓe ɗo ko misal hakkude umar e abu jahali allahu alam wa nisbatul ilmi ila allahi aslam. haray jomirawo subhanahu wa taala waɗani en ɗo misal wondema ene e ko on laatinoɗo ko mayruɗo majjere e keferako min wurnitimo min waɗanimo annora gandal e annora iman mo yaara ɗum e yimɓe wata wano on luttuɗo kaniɓe wonali yalto ɗum hara jabawngol ko laa. wa qala taala afaman yalamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqu kaman huwa ama innama yatadhakkaru ulul albab. wonɓe madina no andi cheikh husayfi hafizahullah wara no yiɗi juuligol o aya ɗo wimi wonɓe madina no andi cheikh husayfi hafizahullahu wara'ahu e hiɓe yiɗi juulirgol o aya ɗo ene kon anduɗo ko allah tippini kon koymodde joni ma ɗum ko gonga wa tawano o wumuɗo ñoƴƴire nano ñoƴƴire ñaamo ande ko wajitoto ko jomiraɓe haqqillaji ɗin. faya bushra waya tuuba waya sa'adata man istaghala bil ilmi lshar'i tahsilan wa talaba wa ilman wa amala wa tablighan wa ta'lima. welo welo laaɓal malal e welo welo e malal e ko wiyete kon moƴƴere on sogolirɗo e ɗaɓɓugol gandal sharia ka heɓugol ngal e ka ɗaɓɓugol ngal e ka
andugol e ka gollitirgol e ka yottingol e ka andigol andarata karamo ko ɓen no mofti ɗiɗo fof ɓe ɗaɓɓi gandal ka ɓe ɗaɓɓali ɓe jaɓi ɓe ɗaɓɓi ɓe heeɓi ka ɓe heeɓi hiɓe gollitidde enen ina enen jonna peeteji wesgol golleji yimɓe ɓen sendidira suruji ɗi e nendi ndi enen ko anduɗen ko kene ɗen ɓe yottinde duɗe ɗen no seediti ɗum lekkolji ɗin no seediti ɗum rihilaji maɓɓe dawa ɗin no seediti ɗum hiɓe andinde ɗum ɗon ka la yahfa ala ahadin wonɗo ka leydi men ɗo sinara ko jasuɗo naati ka nde leydi ara o yidata e tagore nde allah wi subhana yu'ti lhikmata man yashau wa man yu'ta lhikmata faqad utiya hayran kathira wa ma yadhakkaru illa ulul albab ɗeɗo ayeje ɗen andi pellet allah wi kala mo okki ñeeñal himo okka ñeeñal ngal on mo faala ɗum na mo goɗɗo yiɗi kala mo okki ñeeñal ngal gom ɗi aray oɗo okkama moƴƴere ɗuɗunde kono noon ko wajitata ko sina jomiraɓe haqqillaji ɗi en woni andi ɓe indi al aglu manatu takalif haqqille ɗen karamo ko ɓe wi wo ko kanje woni wengorgal fawanɗe ɗen si haqqille wi lanni koko feetuɗo si ari ɗo daari ɓurɗo teddude e meɗen ɗo sombitima tami feƴƴuɗo e ko ndu wiyeten e wiya ko watta anda ko seyko en ɓenna on daare koyɗe ɗe ka yiɗa koyɗe ɗen paɗe ala o ma tawi ɗe lootaka lewru o a ndi haray oɗo ko lanɗogo kadi ko haqqille ɗen iwi haray ɗum ɗo holli ene tigi tigi on haqqille ɗen ko neema ko ɗum waɗi ɗe ɗum allah harmini ko bonnata haqqille ɗen wa fi sahihain min hadithi muawiyata bni abi sufyana radiallahu anhuma anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin kala ummo allahu on faandani ɗum moƴƴere o faaminaymo ka diina mafhumul mukhalafa on ɗo no laaɓi poyi man yuridillahu bihi khayran yufaqihuhu fi ddin wiyoɓe ɓen figi hana hay hunde kala ummo allahu on faandani e mum moƴƴere e o faaminaymo ka diina la ilaha illallah muhammadu rasulullah si alluwal ngal yiltama kala on mo tawi allah fandanaki ɗum moƴƴere ko mi mana o famintamo ka diina ɓe innayi yurafu cheyu bi diddihi ko anditen ɗum ɗo no wuli ko ɓaasi ko ɓuuɓi no woodi ko anditen dane ko ɓaɓale no woodi wa fi jami'i tirmidi bi sanadi la ba'sa bi adduniya mal'una ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما nde soggande kadi nde nanɗon ɗo ka jay ñaamu waɓutu juutuɗo ari ka jami at-Tirmidhi e tuugorde nde tawata la ba'sa bihi wondema aduna on ko huɗaɗum ko woni ka aduna si wona jantagol inde allahu e ko hefti e ɗum ɗon e gando on e andintoɗo wa min fadaili listigali bi ilmi lkitabi wassunnati ya ibadallah no jeeya e ɓure sogolirgol e gandal deftere allah ndege sunnane laaɗon jeeyaɓe allah moƴƴuɓe ma rawahu ashabu sunani an abi darda radiallahu anhu qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يبتغي فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما
innama warrathu lilma faman akhada bihi akhada bihaddin wafir. Oɗo hadisa tun no wawi yonde hirde men de. Karamokoɓe men ɓe hendike oɗo tummodiral waɗi bambe to sincuruɗa. Cheikh meɗen ɗo bari hafizahullahu wa ra'ahu min kulli su'in wa makruh, ko o hadise ɓe waɗanno men ɗon yewtere e tolunde nde. Nelaɗo andi sahaba en si wi sami'tu rasulallah ɗum no goowi, sigatul jazm. mi naniri nelaɗo allahu on hiɓe maaka kala natuɗo e laawol himo ɗaɓɓa e ngol laawol gandal, haray allahu on naadaymo e laawol yahowol ka aljanna direct. anayi woɓɓe ɗon en aray ono e nette fayde ɓen, ono e nette neɓali koɓe fuɗɗi ɗaɓɓe. non ko ɓuuri hulɓinade ko adogugol ɗo ɓaawa ɗaɓɓere nden ɗon ronka fewude. ay bete si feewi kadi hara bete ala aybinde ɗaɓɓoɓe gandal ɓe wiya ko tardugol, ɗum ko fayre no. andi no woodi boykitoɓe yahgol ɗaɓɓugol gandal accita gona golle hay fuy wona gandal kadi joɗɗinaygal ɗum. ya salam, wondema kadi malaika ɓe wallinay gabitanji mum ɗi hiwelaye o ɗaɓɓowo gandal ɗo jenteɗo welo welo, ɗum ɗo no ɓuuri heɓede heɓanede ɓiɓɓe worɓe, no ɓuuri o towal ɓuɓugal, no ɓuuri e tase karolaɗo. wa inna al alima la yastagfiru lahu man fi samawati wa man fi l ard. ebba yimɓe moƴƴuɓe no dow ga, si ɓe tawi insinago aslu gafara ko ƴettugol goɗɗo bimana satara, yani ɓe torantomo allah yo allah buumanmo bakkatuji makko ɗi, afwa minhu subhana. eɓen wonɓe kadi hay liƴƴiɗi ko nangete waɗe maafe sa e kon insinanto neɗɗo gando ka ndiyam. ɓe wi ɓural gando on e dow rewowo mo janga on no wawi wa ɓural lewru ndun e dow dendagal koode ɗen. nden andi ɗum no ɓurdi boy. karamokoɓe ɓen ko kamɓe woni ronuɓe annabaɓen. haray annabaɓen noon roninali huntere kanŋe wona mbuuɗu ko ɓe ronini ko gandal. kala ƴettuɗo ngal ɗon hara o ƴetti geɓal timmugal, ɗum no laaɓi poyi. sa yahi wano ko haran, sa yi kono sa yi goɗɗo no boykita gandom o yangodali e gandal, o yandi ɓe njulaɓe tawa ƴettude mise e ɓe ɗum wonane saabu naato e aljanna. gogo on taw patoronjo jooma mbuuɗijo, si o woni ɗo a yiyata ɗaɓɓowo mbuuɗi no yawimo. aduna on ceewi waɗi noon ɓe andi ɗaɓɓere mbuuɗi no satte. hayso o wallataɓe, hayso o okkortaɓe, hayso o ñawlataɓe, hayso o nafataɓe hay fus, kono mo teddi ka ɓerɗe maɓɓe. li annahu tajir gani. haray si a yiɗi ahi barakallahu fik, si a añi allah teddini karamokoɓe, nelaɗo teddini karamokoɓe, karamokoɓen teddini karamokoɓe, no hanuno taaliba ɓen ɓuura wonɗo wo wonɗo teddingol karamokoɓen. cheikh mouhammad mouhtar Chengeti hafidahullah wa ra'a ko na kaseti ko ɗimi naniri himo jangina men kitabal buyu sana salisa o wi fa min al manbaghi an yakuna talibul ilmi awwala man ihtarama al ulama. an yakuna talibul ilmi awwala man ihtarama al ulama. ɗum landaki karamokojo on no feewi, o feewa mo falja ma o falja ma dama ko e karamokoɓen o jeeya. an talibajo num haray hino hanuno ka tawata ko an woni e arano e teddinoɓe, yani honnenete karamoko hara joueur ballon ɓuradima jikke, joueur ballon ɓuradima jikke. watte fonno joueur ballon pelleɗe andi ballon ko mere merƴetere,
kono karamo ko maɓɓe si ɓe gañi ke ɓe rondotomo ɓe ko teddi fof ko deringui jandi fof ɓe jindina terrain mum fof an jogiiɗo deftere andi taw min no ngalɗini mi lagine ɗo goɗɗo wiyay karamo ko mum kelɗa awa ɓe kelɗa no ɗuuɗi bimirɗi fami ka wabi ala sawtika karamo ko ma jangimɓe ma ɓen kelɗa ɓe kelɗa no ɗuuɗi min ko ɗo mi nani kala misal bongal wiya honodetenoɗi ko karamo koɓen a yiyay ɗo goɗɗo no wujja wujjito deturna zina zinito waɗa boneji ha heewa si tawi gooto waɗi faljere ɓe inna yo a karamo koɓen ko ustasiji ɗinni ustasi hoy koyni ɗum ɗo fof na teddungal ustasi hoy wa coloy ustasiji wa ñaariji wonani duwa hanirede sa a yeehi jamia islamiya ma a yeehi sénégal ɗo taw wallahi a daaray tawa enen miɗo jiɓi ko honɗum e fondoji jogiɗe otowal ngal ala numéro ɓeeɗo si ƴawi e maggal jooɗike ɗon no ɓe tolori ɗo ni haa ɓe hewta min nar si ɓe tippike de goɗɗo landata ko chauffeur on kay ɗum hina wiide ko to ko makka maako ɗum ko takko men ɗo inna ummatana al yawm hiya ashaddu ma takunu hajatan ila al ilmi sahih al mabniyi ala al kitabi wassunna ɗeɗo mofte men hannde ko kanje ɓuri sattude hunde kono laato e haaju faade gandal sellungal ngal mahingal e hoore deftere Allah nde e sunna nelaɗon wa hiya yani ɗeɗo mofte ashaddu ma takunu hajatan ila al ulamai rasihin alladina hum arkanu lshariati wa umanau llahi min halqi walwasitati bayna al ummati wa nabiyiha sallllahu alayhi wa sallam ɓe holli wondema ɗeɗo mofte ko kanje ɓuri sattude hunde kono laato e haaju faade e karamo koɓe tutiɓe e gandal ngal ɓen ɓe andanɗa ko kamɓe woni tugale sharia o naam sa daari e nde ɗo deftere alamul muwaqqi'in an rabbil alamin libnul qayyim a ndaray tawa wallahi ndeɗo yewtere no laaɓi pos al ulamau arkanu sharia karamo koɓen kamɓe woni tugale sharia on lawla llahu thumma haula lama fahimna din waɗi si tawi koko yewta ɗo tum famintama dina a hoccay noon goɗɗum heɓa baraji jooɗo fofata e goɗɗo jangina ko ɓe wiyete tugale sharia ɗe ko ɓe woni holliɓe Allah ɓen e tagu makko ngu waɗi kamɓe roni annabaɓe makko ɓen ko kamɓe woni lombiɓe hakkude mofte ɗen e annabi majje ko ɗum waɗi yota jaɓu firande hoorema hadiseje ɗen accu karamo ko ɓen firane sa faala feggade madama al ulama humul wasita bayna al ummati wa nabiyiha al ulamai l mujtahidin waɗi noon e wi'ino ila al ulamai rasihin al ulamai l mujtahidina fi hifde millati karamo koɓe tinniɓe renugol diina makko kan alladina hum bishar'i mutamassikun ɓen ɓe andanɗa hoorema e sharia on hiɓe jogitim waɗi athari salafi muktafun batteji salaf feƴƴunoɓe ɓen ko ɗon ɓe woni e te'ude la yasguna ila al ahwa ɓe heɗitata ko faade e beleɗe ɗen wala yaltafituna ila al ara ɓe yeƴƴitata ko faade e pehe yuballiguna risalatillah wa yakhshawnahu wala yakhshawna ahadan illa Allah haula hum al ulama ɓe yottinanele Allah ɗe hiɓe hula Allah ɓe hulata hay gooto musidɓe tedduɓe inna talaba al ilmi ayuha almuminun inna talaba al ilmi lshar'iyi wajibun ala kulli ahadin bihasbihi aw bihasabihi tabitino ɗaɓɓugol gandal sharia ɗum ko waɗɗi ɗum e dow kala gooto embere makko on fa inna min ilmi shari'ati ma la yu'daru l abdu bi jahlihi wa tarki ande no jeeya e gandal sharia ngal ko tawata jiyaɗo on o jaɓantake nganto majjede ɗum ɗon
e accugol ɗum ɗon wigol goɗɗo ƴettanama ɗum ɗo ko fardu kifaya ɗum ko wondugol karmakoɓe towa alluje ɓen ɗum ɗo nayi fof wonata ɗum say fawsani hafisahullah wara toujours ɓe makay ɗum kono tawgol ilmu yani hono nette addarura andugol maɗi tawi goɗɗo wawatama ronditanade ɗi ɗin ɗon haray ko gandal sharia ngal ɗum ɗon haray de jiya ɗon gantinantake majjede ɗum ɗon e accugol ɗum wa dhalika al ilmu l wajibu ngal gandal waɗɗingal huwa alladi yastaqimu bihi dinu l abd ko sabu ngal ɗon gandal fewirta diina jiya ɗon mandagol tun ɗuɗugol jindugol andidirgol tun e karamakoɓe ɓen a ƴettata anta la tusni rukbataka amama al alim a sowata howruma ndun jiccoɗa e yeeso gando on a andidira e maɓɓe heɓa naforeji buɓa pellet kan sa wondi e karamakojo allah no seedi hay harakaji maɓɓe ɗin tun ko moƴƴere wonandema waɗi piihoy buy koye amaynoɗa landade si ɓe salligike yeeso ma ɓe ruƴƴi yeeso ma awa tigi tigi on ma o yaadiɗo wano umra a yino ɓe gerdata on tuma ƴoƴoray ɗon an kadi heɓora ɗon gandal ɗum ɗon naafi kan si ɓe maaki ɗum ko non woniri haray en wiyani enen kamen ɗo kono yo allah waɗɗum wona kamen ɗo de kono noon amma wallahi sa hewti ɓuyno senade ɗo hajju no reni no odi wiyoɓe ɗo allah newnanno men min yeyi hajju newnani men kadi min salmodiri e imamu on makka on wowli gonga aranum ɗum on senike hajju ɗum ko gonga ono salmodirgol men e imamu makka on fewdo hajju o waye donc par ce que ɗon sa wi worɓe fof no fota kaka ma jooɗiɗa ɗum no laaɓi par ce que a yiya e ɗo joni goɗɗo woncitane lawol ɓe nacci e lawol goɗɗo aroɗ ɓe no feƴƴe ɓawo to wona wiide ɗum no ko allah sendiri ni en jaɓay ɗum sa jaɓani ɗum a woni gañal alhasudu la yasudu wa in sada la yadumu wa in dama la yanfa haray min miɗo andi goye ɓanami daɗay min mino mi yettike on ɗo mi yettike on taw wimi ka ɗeri an ɗo seeditoɗon on fof na raddu won ɗo on nanta ɗo inde goɗɗo mi tarata ko noon gonga on fi yo goɗɗo welto mi yewtata e hoore goɗɗo mi faɗa baraji komi woni yangade ko on nani o ceerno tawibu ɗo ko wi o allah taw hara komi woni wowlude kon ko fi allah woɓɓe seytinay sifa o du'a no moƴƴi ko woni giɗo ma ɗo komo ƴettanalima ko faljuɗa ko o monda fop hara hay pettum samaɗo haɓɓa o jonni te watta ka kofur automasi ɗamari ina ɗum sekkoɗa ƴetta taxi ha ko giɗo ma on ni ɗum ɗo no ɓuuri aɗoyde ɓe wiya lawla antum lakunna mada muminin lawla antum lakunna muminin andi ɗo si tawi ange jatigi ma on haaɓi ko yaha yiltito haray musidɓe tedduɓe wimi ala ka ɗeri ɗimi addori ɗo yani raddu e hoore goɗɗo ko ɓaawiyama karamakoɓe figiyaɓen ngol konngol kadi yalti ka leydi men ɗo wonde ɓe ala aqida ko ɗum waɗi ɓe ko figiya tum ɓe janginta mi daari mi tawi moodi ɓa felu ko waɗante wona fi mayge ngen on gayni joom wuro ngon gayni perdude ngen ɗon ko fi heddiɗi ɗi o andi ɗo taho ko yani on nenete no woodi woɓɓe ɗo taho amru maɓɓe on faydi yino orge ɗen toro allah tabaraka taala ɓa ko kanko woni fewno yo fewnu en o fewna ɓe o andina ɓe e neɓe karamakoɓe ko tedduɓe teddinteɓe si a teddiniɓe a taw ko tedduɓe sa teddinaɗi ɓe ko tedduɓe a jaɓay ɗum ɗon kadi wa yatamakkanu ɓi min alqiyami bi haqqillah ko saabu gandaga tane wano jiya ɗon daranagol haqqeji allah sawa an kana dhalika fi l aqaidi aw il ahkam araayta joni sa wiɗo joni ñawoje ɗen ko an ko aqida an aqida tu yonay diina an arayta daari ɗo masalan nde deftere cheikhu fawsani al irshad ayata toon no tamoto ayata toon no salligorde ko fi tawhidi tun e aqida e ruttugol saɗiɓe yani honne warraddu ala ahli lshirki wal ilhad haray wa yajma'u usula hadha al ilmi alwajibi ala kulli ahadin taallumuhu fi l aqaidi wal ahkam hadithu jibril altawilu
والذي سأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان وعن أمارات الساعة. وفي آخره قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هرأينو هاوتتا بنديجة دو حديث يعني ngal do gandal waɗɗingal e dow kala goto andina gongal ka findeji ɗin findeji ɗin e ñawoje ɗen. hadithu jibril andaɗo mashhur mahfudun indakum on mo tawata nde on landino annabijon sallallah alih w sallam fi islamu on e fi imanu e fi moƴƴingolngol e fi mandeji dargal ngal ka sakkitode nelaɗo makani sahaba en. oɗo ko jibril o ari on himo andina on diina mon kam. ayi ɗon gandal awata yaade tunga kale furɗa gandal futta e ma. ɗum waɗi aray karamo koɓe hiɓe mari misa. wani noon si awri tawi abdoullah ibnu al-mubarak o wi la yuladu ahadun wa huwa alimun walakinna al ilma bitalaqi fala budda an ta'khudahu min gayri. ɗo kadi ko ɓural karamo koɓe ɓayna e juuɗe gertoɗen janggoyta, wona e juuɗe bapeɗen, wonaka e juuɗe ñokkon jeɗen ni ɗo ko e yimɓe. idan al ilmu bitalaqi. o wi kadi la ilma illa bitaallum. gandal ara si wona andinagol sa hersiri karamoko, sa hersiri andirede ɗamari karamoko a hersirta majjugol. a jaɓay ɗum ɗo. naam faya ummata sunna walqur'ani فيا أمة السنة والقرآن هلا شمرنا عن سوائد الجد والاجتهاد كونو يومفت السنة والقرآن وهنو نيرودن غا فوتورد صوبي on etinnarenden وهجرنا السنة والرقادة فرم pottoden ngorrenden e ɗana gongol وجفونا الملاهي والملذات jofin ɗine maɗum walle yorugol ɓernde e ɗiɗo puyɗinoji e ɗiɗo belenduruji ɗi duncafuy. wa badalna khalisa awqatina wa nafisa zamanina fi tahsil ilmi nafi wa badlihi wa da'wati ilayhi. on tuma woni okkitiren ko yani ko laaɓi poy e waɓutuji men ɗin. waɗi noon perdingol waɓutu ko probléme e ko ɓuri seerude e piri e zamanu men on fi heɓugol ngal ɗo gandal nafoowal okkitiren ngal kadi nodden faade e maggal. fa bil ilmi wa badlihi wa nashrihi turfa'u rayatu din wa alamuhu. ko sabu ngal ɗo gandal sharia e okkitirgol ngal e saakitugol ngal ɓantirte darapoji diina kan e mandeji diina kan. ko noon kadi ɓe holli wondema wa tanqami'u rayatu shubhat wa shahawat ay foolirte ma hoynirte yani honendete kadi sabu ngal ɗo gandal foolirte ma hoynirte ko wiyete kon darapoji jiiɓayeji ɗin e tuuyoji ɗin. fa alaykum ya ibadallah bi izzi dunya wal akhirah wa huwa al ilm. izzu dunya wal akhirah huwa al ilm. radiya man radi ghadiba man ghadib. ko no defi on jiyaɓe Allah teddugal aduna ngal e teddugal lahara ngal bimana on defi on ɗaɓɓugol gandal. alaykum bi mirathi nubuwati wa tarikihi wa tarikati nabiyikum afan wa tarikati nabiyikum muhammadin sallallahu alaihi wasallam. no defi on dondi annabaɓen e ko nelaɗo mon on accuno ko annabi mon accuno ko wa tarikati nabiyikum muhammadin sallallahu alaihi wasallam utlubuha min madhanniha. karamo ko ɓe wi way min al ulama ɗaɓɓe ndin dondi ko accateri nelaɗo ko accuɗo ɗaɓɓe ɗum ka sikke kadi heɓotoɗon koye karamo ko ɓen. wajtahidu fi tahsili hallayaliya wal ayam. tinne e heɓugol gandal ngal jemma e ñalon o waɗi sa waɗi programme ma fo e ɗanagol a waɗi ñalorma puyɗugol wowla coka ɗe alluje ɓale andi haɗi allu ko dane andude joni noon allu ɓale heɓike luɓelan ɗo docteur o yiɗe
andi enen ko andu no wera lawnum en 64 63 men lootayno alluwal ɓennangal laaɓaali ɗeɗo kan lootatake ko ya windu tun ko ya janngu tun sa ana ɓena maktaba shamila maktaba si kuran lan yahi ma si hawri yiite lanni aynan maktaba ko ɗum wani ganndo gooto ino jidda o ari e gambi o waɗi dawra ɓe waɗi lande min ya cheikhana barakallahu fikum hunaka badu talabati l ilm la yaktanuna alkutuba ay la yashtaruna alkutuba innama يعتمدون على الجوالات ويقولون مكتبة شاملة قد يوتنا وإني نعم مثل هؤلاء أو مثل هذا الطالب نقول هذا عالم كهربائي هناك ديري من قاول سيفال جروادي أرى وننتن هذا عالم كهربائي إذا كان الكهرباء موجودا فهو عالم إذا ذهب الكهرباء صار جاهلا maktaba shamila kurang enen ko nakiri ɗo ko dille faydi ardata no hulɓini ko si ɗi ari a hulay taw kuran ñalli hande men ñallu anude e kuran ñalli jon kadi arno jemma ɗi yahaali ɗi arto e 18 heures joni hay heɓuɗa moƴƴere sinde wowa anayi sa hawri an a ɗanoto oustad mouhammad sole ko pay kum markum haqqille o wi wota goto wonu tawa ala programme o ande ay gooki no mari programme no ɗi wuurira a yiyata muk gooki enen hoɗuɓe Fuuta andi ɗon ɗi dawi ka bimbi ka hoggo waɗi tawa e felloɓeɓen to ko nde lutti en toy koye e jiidiraɓe ala pinka ɓen ɗi ara amma bimbi fo ara ɗi ka binde seere kadi a yiyata muk ha hande goɗɗo tawari gookiru no heɗa kabaje mum e milimolo futuro aray ɗi hooti ka seere andi ɗe mari programme no ɗi gerto ko ngal huti joom maggal wo ngal dawata yaltude wiƴƴitoyagol hara gite laaɓal ha ngal anda si ngal hibbante si ngal hibbantaki waɗi sa yi gerto jokki ƴogoyoɓe ko unoɓe ɓe ngal majjodiri sina ɗum ala ko ngal waɗa ka ɓundu si ngal hoccaka towo ngal ala ko ngal hocca mi sikki on faami ngal ɗo pular ay sa wondali e wonde teɓɓen awa komi faandi ɗo feere wala wonde andi ɗo taw ɓe inni woya an si ala ko dogitana ka quartier ma amara ka ɗamarno haaju ko ya feƴƴu ka kono a wigo yo jaka haajuno ɗo an nenete kombo jibinana ɗo ma kombo ni wadde ɗo peera ɗum ko probléme no jeeya hay janggen ñallugol jindugol e waalugol ɗanogol ɗo wowlowo ɗo noon e hoore mon kañum woni président o wabdulu fi sabili dhalika l anfusa wal amwal yoni noon e ɗaɓɓugol gandal ngal woyon okkitir wonkiji mon ɗin e jawle mon ɗen hande ɗo a ndaray ɗo tawa sona joni ɗo cheikh baye udditiɗo cheikh ibrahima baye so udditiɗo duɗal qur'an haray ɓe inni ko 1 million yoɓinte ananay goɗɗo yoɓanowo ɓiɗɗo mum $100,000 yoɓanowo ɓiɗɗo mum Konakiri ɗo honno e nette $1,100 par mois no wiya ɗum ɗo noon no satti gasi kono mo kala meɗen ɗo si fayi ko mum fottama ɗo jonnitama shahada no welti ka ara weltaki no welti si feƴƴi ɗo jullugol yimɓe ɓe tawi mo haala ko laaɓi naafi so o yeehi ka suumaye musabaga dawliya meɗen en ɗo yo allahu duumin mo inchallah ɓe wonoyi toon hay si o wonali premier ananay ɓe inna gasi onay nette ananay woɓɓe no inna mi waddi e goɗɗo wi tawi ko min miɗo andi wona yewteɗo ini mawɗo noon si ari jami islamia ɗo ko hunjete kon no ɗuuɗi ɗo na wonnunde mawɗo min ndi gasi min ɗo ɓami ala goreɓe am ɓen fof no to ella wo ala hay si mi feƴƴaɗi ɗo nanede mi ari ga mi perdi no ɓuuri mi ronkugol arde ga ɗum no laaɓi posɓaɓe wi hay wo ko bare yawante ko wonde yata ka ngesa na ñaari ndu yiyatake toon few ka ɗum ko noon woniri haray wattanen hilla be gandal ngal jawle ɗen e wonkikin jokka fa innal ilma minal jihadi fi sabili gandal ngal no jeeya e tinnare nden fino laawol dinar laɓantora akhlisu lillahi subhanahu wa ta'ala niyatikum laɓɓinane noon allah seniɗo on dey annuyeji mon ɗin e ɗaɓɓugol mon gandal fa inna allaha la yaqbalu min al amali illa ma kana khalisan wabtughiya bihi wajhuhu subhana allahu on jaɓata immorde e golle ɗen si wona konko laati no laaɓani allah hino ɗaɓɓira mbarjaari makko ndin
yimowo goto no waɗani en ɗo gimi o holli ta'allam fa innal ilma zaynun li ahlihi wa fadlun wa unwanun li kulli almahamidi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qa'idin ila albirri wattaqwa wa adalu qasidin ɗum ɗo lutodiri e ko wiya kon ndi tafaqqa fa innal fiqha afdalu qa'idin ila albirri wattaqwa wa adalu qasidin. Ya salam, haray ɗo alqawlu shay wa haqiqatu alqawli shay'un akhar. ɗawawi haalude wowlugol ma konngol ngol ko goɗɗum kono wonugol konngol ngol konngol goonga ko goɗɗum ngo. ɓe wiya andino woya andino gandal ngal fa innal ilma zeynun gandal ngal golngal cuɗaari li ahlihi wonande yimɓe gandal ngal wa fadlun e ɓural wa unwanun e adresse li kulli lmahamid kala yettoreji ɗin ɗo fop yettoreji ɗin ɗo fop ko gandal ngal woni adresse mum woni ko aduna ɗo woni ko lahara. ɓe wiya faamu wiyoɓe ɓen fiƴa ko mere jente ngol gimol ɗo wota yimowo ɓuure faamude tafaqqa fa inna alfiqha afdalu qa'idin ila mada ila suuqi la ila albirri wattaqwa wa adalu qasidin. andino faamu waɗi noon faamugol ngol ko kañum ɓuuri moƴƴude e kala ɗowowo naɓa faade ɗiggere nde woɓɓe nde ɗiggere nden ko fi'lul hayr woɓɓe inna ko husnul huluk allahu alam e kulol allah ko kañum ɓuuri nunɗude kadi e kala faandare. Naam fa inna al ilma alshar'iyya yu'addu ihda ahammi الضرورات التي تحتاجها الأمة اليوم. gandal sharia ngal no konte gotel e ɓurɗi himmude feere yanko feere wo alaaji ɗin ɗi tawata no haton jini ɗum mofte ɗen hande. fa bil ilmi sahihi al ma'khudhi min al kitabi was sunnah wa bid da'wati wa bit ta'limi wad da'wati al khalisati al muthabirati takhruju ay ummatuna min anfaqi at ta'asat wal dhulumat wal intikasat ila sahati saadati wal izzi wal intisar. ɓe holli wondema ko sabu gandal sellungal ngal ƴettangal ngal immorde e deftere allah nden e sunna nelaɗon e sabu andinagol ngol e noddugol ngol laaɓugol pos almuthabara ay almuwadaba almuthabara jokkodirgol yaltinta ɗum ɗon e imma wiyen dawa on tohriji ummatana on ɗon yaltinta mofte meɗen ɗen immorde e halakuyeji e niɓe e yiltitorgol ɓaawo ɓaawo naɓamo honto naɓamo ila sahati saada faade e tandeji malal ngal e teddungal ngal e foolugol ngol. qala allahu subhanahu wa ta'ala وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. جونن هاراي مسيبه tedduɓe sen wattani hilla ɗo wiigol ɗo wondema o lontinayi bimana o lontinayi ɓe ni ɓiyoɗen andi hina majjuɓe ɓen lontinte si majjuɓe ɓen lontike ko muskila. walan yakuna imanun sadiqun wala amalun salihun wala ibadatun saliha wala salamatun min alshirki illa bililmi nafi'i sahihi wadda'wati almuthabarati watta'limi nnasi. ɓe inni laatata ko gomɗinal gongungal no wawi noon gomɗinal wo no wawi wonde kono gongungal wona golle moƴƴe no wawi wonde golle wo golle wona dewal sellugal no wawi wonde dewal wo dewal hara sella wona hisugol immorde kadi e shirku on
si wona gandal nafowal ngal sellungal ngal e dawa jokkodirɗo on e andingol laaɓugol ngol. Wal ilmu shar'iyu huwa sabilu lgawimu li isabati nahji lwasatiyati wal istiqama. Gandal sharia ngal ko ɗum woni laawol fewugol ngol wi heɓugol laawol wongol tumbo hakkunde wongol e peewal ngal. Fal ilmu huwa damanatu l ula. Gandal ngal ko kañum woni garanti arano on allati tahfadu masirata al abdi min al ghuluwi fi dinillah. Ko gandal ngal woni garanti arano on mo hino reena yaadu jiyaɗo on immorde e feƴƴintingol ngol e diina Allah. Kon andi pelle juulugol no moƴƴi ha moƴƴi, kono si a waɗi ɗo futuro on nayi haray ɗon no hulɓini. Ko noon kadi a wi taksiri fi ma a waɗi futuro on ɗiɗi. Fama amara Allahu ta'ala bi amrin qat illa wa lishaytani. Haray ɓe holli wondema Allahu on yamirali yamirore, Allahu on yamirali yamirore wo yamirore illa wa lishaytani fihi nazghatan ay waswasan. Seytane sina tawayno mari ɗon sowon sine ɗiɗi ma hodanɗe ɗiɗi, imma ila tafritin wa idaa, imma welsindagol yeeba, wa imma ila ifratin wa ghulu, ma feƴƴintingol yawta. Andi sa neliɗo goɗɗo hamdallah yo ya waddano e goɗɗum o yaymi o yimmi kadi o lappi yawmemoye saare o addoyta ko nelɗamo ko ghulu. Oya kadi yehi ha hewti bambetoɗa o tippike ɗon, on kadi addoyta ko woni hamdallahi ko. On ɗon woni on ɗum jaafi aw muqassir aw tafrid. Joni noon ɓe inni Allah meeɗa yamirde yamirore si wona taway seytane no mari ɗon sowon sinanɗe ɗiɗi ma ɗum hodanɗe ɗiɗi, imma feƴƴintingol ma ɗum jaasingol, tafrid aw ifrat. Joni noon ɓe holli wa dinullahi jantoɗen moƴƴa subhanahu wa dinullahi subhanahu wa ta'ala wasatun bayna aljafi anhu walghali fihi. Diina Allah ka seniɗo laaɓuɗo betejo o kanka ko ka woni ko hakkunde raɓɓinɗinagol ga e makka e feƴƴintingol e makka. Wa kilal amrayn khatirun. Feƴƴintingol ngol wo jeytingol wo fof no danger ni. Si men wowɗi noon français pari fof faɗɗete. Mawnugol hulɓinagol haray fakama anna aljafiya anil amri mudayyi'un lahu ay mudayyi'un liddin. Raɓɓinɗinagol ngol kadi yeebay diina kan. Falghaliya kadhalika fi amri llahi mudayyi'un lahu kadhalik. Ɓe inni haray feƴƴintingol ngol kadi e fiyaaki Allah on yinɗon kadi yeebay honno nete diina kan. Fata'allamu al ilma ya ibadallah. Andine gandal ngal ko onon yo jiyaɓe Allah. Wajtahidu fi tahsili. Tinnoɗon e fiino heɓiron e heɓugol gandal ngal. Wa alaykum bi hadiyi salafi salih. No defi on peewal feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen alladina ɓen hum hayrul quruni ko ɓen ɓuri moƴƴude e guiɗe ɗen. Wa iyakum wal jahala. On haɗama ga e majjere nden. Fa innal jahala aslu kullin hirafin wa dalalin. Ɓe inni majjere nden wallahi hala majjere meeɗa feƴƴude moƴƴere iwtiri ɓawɗo jente. Fa innal jahla aslu kullin hirafin wa dalal. Majjere nden ko kañum woni bindere, ko kañum woni lasili kala mi oñagol sela e majjere. O andi otowal ɗo hingal e jang ha ngal sela ko ngal moƴƴi wo kawiya e woyi ko ɗo ɓe seli, kawiya ko ɓe seli wo ko e woyi jokkata ɗo. Si otowal seli hay si jommum mayal siko e gongal ngal tappoy, siko e foosewol, siko e suudu, siko e potowal, siko e joolo, siko e pon ko probléme. Soferɓe ɓen no andi
heɗoɗon ibnul qayyim waɗɗo jigimol kanko kadi qala ibnul qayyimi rahimahullah Cheikh Fawzani no hooli o ɓiɗɗo gorko to ara no laaɓi poy sa yeeɓi defte makko ɗen daari ɗo almulakhasul fiqhi min rawdil murabba ma daari ɗo al irshadu ila sahih itiqad wa raddu ala ahli shirki wal ilhad o simo wowlude taw fima ɓoynayi qala al imam wallahi sa sengeti kadi deftere makko nde waɗiri doctorat nden yani honno al ahkamu al jirahiyatu tibbiya wa atharuha al mutarattiba sa ndaari o meeɗata wowlude inde karamokojo siko wurɗo sinawe hafidahullah wara siko feƴƴindo inna rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a haray mi tañƴinaki ko ayiɓe teddingol karamokoɓe ɓen ko hoorema teddinɗa bal ko gandal ngal teddinɗa o wi kanko ibnul qayyim e gimme makko ɗin ɗo ɗiɗi wal jahlu da'un qatilun wa shifa'u amrani fi tarkibi muttafiqan nassum min alqur'ani aw min sunnah wa tabibu dhaka alalimu rabbani ankara man ankara wa tabibu dhaka alalimu rabbani هذا محل الشاهد في البيت والجهل mandi mi naari ko baba en amma ko bappa en ma kenan en maki wi mi ibnul qayyim wal jahlu o wi majjere nden da'un qatilun ko nyawaro wa shifa'uhu cellal on nyawdon amrani ko piiji ɗiɗi fi tarkib ka waɗɗon ɗi muttafiqani fottuɗi kadi ka tarkib hiɗi fotti nassum min alqur'ani iyal immorde ka alquran aw min sunna darotoɓe nani kandi woodi aybinoɓe kadi wiya minen haccu amin ala sunna qur'ana o yoni men on maayi mayde ko ɗiɗi mawtul ma'nayi wa mawtul hissi waɗi sa wi haajuma ala e sunna alquran hiya allati tufassiru alquran quran haray nassum min alquran aw min sunna ɓe wi kono joni noon docteur jo ɗum wa tabibu dhaka alalimu rabbani docteur jo noon alqurana ƴiyal alqurana ngal e ƴiyal sunna ngal ko hombo ko alalimu rabbani ɗo ina waylitugol paɗa ɗo kam min kam miɗo andi toon sa wattani hilla ɗo kam be paɗal waylite gasi ɓe holli ka takko gayntagol men على ذمتي حتى الآن 2 دقيقة طيب كنوم ونجرتني فأقبلوا أيها الناس فوتتيك أنو ييمبه على كتاب ربكم نو بني أنا رأيت وعدو كنو ودي شيخ الإسلام ابن تيمية وإني فعجبا لمسلم لا يمس القرآن شهرا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أوي من لم يختم القرآن شهرا فقد هجره إذن هجر القرآن على أدربه نون فوتي تيتو دفتر جومي مون وعلى سنة نبيكم ادو سنة النبي بمعنى جنگ دفتر جومي مون جنگ سنة النبي مون واسترشدوا بآراء أهل العلم الأثبات أوي نون ko hirde men nden fowni feewiron ɓehe yimɓe gandal tabituɓe ɓen wa hudu anhum subhanallah ƴette e juuɗe maɓɓe fa inna hada al ilma yahmiluhu min kulli halafin uduluhu ngal ɗo gandal ko rondotongal e kala lonto ko nunɗuɓe lonto ngon وخذوا العلم يا عباد الله قبل ذهابه يتي غندال كو اتي يجي ابي الله غال ياد فان ذهاب العلم بذهاب اهله وحملته هري يهول غندال ناوي اي غال يارا داسي goddo hubbini do moto mum fokkitide ko yahugol yimbe gandal fe'ingol karamako ben e rondi be gandal ben qala abu darda'i radiyallahu anhu ما لي أرى علماءكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون أجب ما لي أراكم كهندم يمين مدوياهم يذهبون يعني علماؤكم يذهبون
karamo ko mon ɓen no seeno ay ɓe feƴƴina wa juhalukum la yataallamun idan faman alladi yahluf majjuɓe mon ɓen ala miɗo rini karamo ko ɓen no feƴƴinde ñande woɗen nande fatunde ka rahmatullahi alayhi rahmatan wasia inna lillahi wa inna ilayhi rajiun fa subhanallah majjuɓe ɓen ala janngude fataallamu qabla an yurfa al ilmu andine ko atti gandal ngal ɓantede fa inna rafa al ilmi dhahabu l ulama ande no ɓantugol gandal ngal ko yahugol karamo koɓɓen jon noon hiɗen karolude miiru men o wahdharu ya ibadallahi alladina yuzahidunakum fi l ilmi lshar'iyi wa ahlihi hada huwa lubbu kalam rente e jeyaɓe allah wahdharu ya ibadallah rente ko ono yo jeyaɓe allah alladina yuzahidunakum ɓen ɓe hino ruuɗina on ɓeno haɗa on pottina on fil ilmi shar'i e gandal sharia wa ahlihi e yimɓe gandal sharia ɓe wa yuhawwinuna min sha'nihi hiɓe hayfina hoyna immorde fiyake gandal ngal bi aqwalihim aw bi af'alihim woni ko konguɗi maɓɓe ɗin woni ko golleji maɓɓe ɗin fa inna alladina yuzahiduna fi l ilm wa ahlihi innama yuzahiduna fi ddini wadda'wati allati yahmiluha haulai l ulama anduɓeɗo wonɓe raɗade yimɓe ɓen raɗagol yimɓe na argol ɗo pottina duña ɗo wiya iweɗo boykitugol karamo koɓen ko tashidu nnasi anil ilm boykitugol karamo koɓen aybingol karamo koɓen yuugol karamo koɓen yennugol karamo koɓen ɗum koye waɗugol yani yuzahiduna annasa fi l ilmi wa ahlihi si ɓe raɗi ke yimɓe ɓen ga e gandal ngal haray kon ɗum ɓe waɗi yuzahidunahum fi ddin wa da'wati haray ɓe raɗi ke yimɓe ɓen e dawa on je diina kan e dawa on mo tawi on allati on dawa yahmiluha haulai l ulama kako juhaal o rondoto dawa on abadan wa hada l fi'lu raɗagol yimɓe ɓen alladina yuzahiduna annasa ani l ulama ani l ilmi wal ulama wa yunaffirunahum ɓeɗo ngal ɗo gollal la yakunu illa min jahilin aw sahibi hawa on wino ko dolokaji wona fondede ɓe wi wattangal ɗo gollal sina immorde ngal afa laatatako ngal ɗo gollal laatatako sina immorde neɗɗo majjuɗo ma ɗum jomirawo beleɗe fa inna ilma lshari'ati qala allahu qala rasuluhu qala sahaba gandal sharia ko ni ko haulai hum alladina yu'taddu qawluhum fi lislam qala allahu wa qala rasul wa qala alulama ibtida'an min alsahaba ila yaumina hada faman zahida fihi kala on yani ruuɗiɗo pottiti dogi e gandal ngal aw hawwana min sha'nihi ma o hoyni o foygintini o jaasini fiyake gandal ngal faqad zahada nnasa fi lkitabi wassunnati wa hadiyi salafi alsalihin aray o ruuɗini yimɓe ɓen e deftere allah nden e sunna nelaɗon e peewal feƴƴuɓe moƴƴuɓe ɓen fa hathu ayyuha almuminuna anfusakum rerɗine ko onon yo gomɗinɓe hoore moɗon wa ahliyakum wa auladakum ala talabi l ilm e ɓeygure mon nden e ɓiɓɓe mon ɓen e dow ɗaɓɓugol gangana wa huduri hilaqihi e tawede kurunji ka jange o ñande notorɗen ni darsu wo seytane haɓɓay paɗe ɗen doga majjere kadi dogay ka yitatande ñande notorɗen ni darsu kala darsu waɗo woni ara en arday ni na muhadara yaafe na boykitugol dey argol muhadaraji wimi ñande notorɗen ni darsu wo majjere nden haɓɓay paɗe mum ɗen waɗa soketi doga haka ɓaaw pelle ko yaaɗo ɗaɓɓitoyde ton wo
hudurihi laqi kono juulirdaji goo sifa menen kame woniri ɗa sa yi darson asika ga goɗɗo piɓeygu mum ɓe ari sendugol nayo jowotu yoni ko andita tawoɓe ɗumannama salminta to yiya taw ko ɓurɗo towde alluwal on faami yewtere anden ka ɓurɗo towde alluwal ngol ley ko on adoto ƴettude paɗe mum ɗe si goɗɗo yawa haray ɗen mari ɗo darsu nde ɓe landi to haray laaɓoyama yaasi o wa qira'ati kutubihi e janngugol defte gandal ngal wa samaa ashritatihi e heɗagol kasetiji gandal ngal ɗum ɗo fof ko noon e ɗaɓɓugol gandal qala abu dardai radiallahu anhu ogodo aliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban wala takuni lhamisa fatuhlika haray inchallahu no kay on boni 5 minutes nam ko haada haggi haray ko haa ɗo kaɓe inni ɗo wooya wonu abou darda o wi wondema daw ka ganndo ma ka andintoɗo awa ronkidataɗin moɗin wata jannude a wata janngude hi one a wata kadi janngude ɗo kadi ko goɗɗum ngo ma wona heɗitotoɗo ma wona bete yiɗɗo tawni jowab on dey o ɓe windadimo noon gagoy jowab on noon ko maruf haray ko honɗum wasiyotoɗen jama on koyen wattan hilla e ɗi keneli wifoji cheikh albani rahmatullahi alayh ka deftere makko sifatu salati nabi sallllahu alayhi wa sallam min attakbiri ila taslimi ka annaka tarah ka muqaddima ɓaɗo haray woɓɓe no sikkude si goɗɗo yuwama ma aybinama haray ella waɗi himo yimi ɗon gimi ɗin so a faamiɗi amonatako o inni walastu binajin min maqalati ta'inin walaw kuntu fi gharin ala jabalin wa'arin faman dha alladhi yanju min annasi salima walaw ghaba anhum bayna khafatay an-nas o inni walastu ka andi ɓa o inni wonde deftere an ɗo la udkhilu kalam al-fuqaha yafo ɗon cheikhana o noon o makiri o inni la udkhilu aqwal al-fuqaha fi hadha al-kitab li anna kutubahum mali'un yani bil ahadithi daifa andi seyete fama noon an ma min gon fe a jogaki feete o ngo sayho albani jogui gon dey ka wesugol hadiseje ɗen sendidira suruji ɗin e nendidi o inni mi laataki walastu binajin min maqal mi wonali daɗowo kongu kuyyuwowo walaw kuntu fi garin ala jabalin wa ari haysi mi yeehi e fammere wonde e hoore fello mettugo yaade kadi ɓe sokkitoya e lanton o landi faman dha alladi yanju min annasi salima kombo woni wono hisa yimɓe ɓen daɗa yimɓe ɓen o hisa hara o olaka na enen si goɗɗo deƴƴi ɓe wiyay ko kirminel yaagal deƴƴinimo nde boddi deƴƴuno nde ndi wowli womo oɓondirte nde pinka deƴƴuno nde ndi wowli womo oɓondirte ayi par ce que ko fure ɓira kala noon ko qiyasuma alfari pinka e bolle waɗitake qiyas haray ɓeyna ko deƴƴinimo ko kirminel yaagal nelaɗo maki man kana yuminu billahi wal yawmil akhir falyaqul hayran aw liyasmut ko honɗum mi faala wiide min mi ala yaade ka maayo gaɗato kaka pencen gaami woni min mi faala oustage on ɗuuɗu kamen ɗo accon haqqil menen kam oustage amen on ko mabni ko mbiyaden ari konakiri ko oustage mbimi ari minna ko 91 mi ari koloma ɗo ari principal o mouhammad tayib waɗon ɗo ko boobo ko minen wiyeteno ko pay koy 91 ka tokoran souleymana sall ɗo prince koye tawde amen ɗo ɓe fempi lekkoye ɓe meejiri kallaɗin ɗo hari ɓe andi ko ngeru wonno ɗo ngeru wonno ɗo ko ɗum allah yani on nenete ala ko o wawata kono minen mbimi moro wi en 90 ko minen addano ka terrain ɗo 89 ça le 25 décembre ɓe tippinnomen ɗo ka bateau riva oil nigéria ɓe inni haray hono e nette otoje alajji galle anaɗe natti men Fuuta o par ce que meɗen addori nawnaje meɗen iwri Morovia bi on tigui ari ɗo ko oustage mi ronku dewtude to min komi ngalɗinimi ka lagine ɓuuri saoudi oustage on huti ɓeɗo ko seede Oustaz Tidjani ko seede
cheikh ibrahima ba ko seede, oustad talibe sow en ko seede, ahmadou bari en ko seede, docteur mouhamadou ba en ko seede, landeɓe kala yaaɗo fofoyi ya accano mi haqqi akramakumullah, kala yaaɗo tami tampoyi ka boowal madina no andi oustad ko seeɗani ka, ko ɗo tummi yi oustad ka ɓuri ɗuɗude saudi, lagine no ɓuri saudi ɗuɗude oustad. Mo yiɗa wokko oustad cheikh imam, a yiyay ɗo hiɗa wiye oustad, talibano ma no wiye oustad, taliba makko no e oustad. O oustad ɗuuɗal min komi faala wiide koyen ɗuytu o oustad seeɗa watten ka tullabu, uyten oustad on seeɗa watten ka tullabu, ƴetten defte ɗen janggen. Kadi fello e ɓaawo fello, o way mi wallinino ɗeri ɗin, fello e ɓaawo fello ngoro e yiyattake sinane ngoya potti. Enen janngoɓe hiɗe yiɗi lollugol, accanomi noon haqqe. On andi joni ɗeri marɓe haqqille, konnguɗi marɓe haqqille mi wallinama joni feetuɗon ƴetti, kono noon mi hay kallince tahugoy ko miɗo andi en ɗo moƴƴa fiinagol no wela ɗo, ko welata goɗɗo ayiyay ɗo koyo talibajo koyon sendu ñala, an e taliba ma ɓen o ƴetta darsu ƴetta darsu, o ƴetta ñalande ƴetta ñalande, koyoɓe wowlu jentoɗa. Joni enen ɗo hino muskila on koyen julnu karamakoɓe men ɓe, koyoɓe anana goɗɗo no karamakojo no wowla, goɗɗo ina indi kalima, indi taalig, indi wa indi wa indi wa indi, si hawri on yaadiri hila koyo karamakojo on deɗɗuɓe haala ko kamɓe julnatamo. joni noon ɗawawi ɗo hunjade, wawa riwayaji, wawa qiraaji, wawa jembinde, ƴawodiroya toon noon e masala yani falja. Andi ka goɗɗo tayi ha o ronki salminde e ñaw, o ronku famude est ce que ko sujudu ɗon ko qabla salami ka ko bada salam, o tawi o ha yimɓe ɓen gonga ɓaawo. Tawi kadi si a yimon ɓe ɓaawo ma ɓe min meeɗi juulude nokku goo, mi wolta onon anduɓe ɓen tan wowludeyi ha wirto ɗen. min juuli nokku goo wonagoye goɗɗo, on andi ɓe inna na onon fukaha o wiya al itirafu ko sayyidu shahadati ka ɗo e wiyede kaari wujjay, si min mi wi'i komi gujjo ko ɗum ɓuri gongude e goɗɗo seeditago lewran komi gujjo, ko min julni futuro ɗiɗi mi salmini, ɓe salmini, ɓe wi ɓawde ɓe salmini awa timmali, minni ko ni waɗayno ɗon, na yo wi timmali ado salminede, ɗum heɓaɗi koye balɗe nogay, ko balɗe sappo si heeɓi. Mi julni futuro ɗiɗi, mi salmini, ko nde ɓe salminno ɓe wi timmali, o yi probléme ji men ɗi. Joni noon hara min mi faala yen wattan hilla e programme ji men enen ɗo hiɗen ka gaynitagol an yewtere nden ɗen mari woɓɓe ɓe janggata few, kamɓe ko wondi ɓe juulide ko juulugol hoota. Hiɗen mari rete janngunoɓe wiyetenoɓe ko menen sincuno ɗo ngal duɗal jande on wawi noon ka jande acci, ɓen ɗon ko rete no woodi woɓɓe almutajawwiluna wa almuttali'una ala alulama. Cheikh Ousaymin no maaki fi maɓɓe ka deftere charhul kabir ala arba'ina annawawiya ka hadis irbad ibnu sariya fa fawaidu lhadisi o wi ɗon hunaka badu talabati lilm la yuriduna al ilma innama yuriduna al ittila ala al ulama. duɗal sincetengal wonko kamɓe sincirtengal, kono kala nde wiya yo fuɗɗite ko kamɓe adoto wiide miɗo wakkili. woni tati. Nayi, hiɗen mari jannga rewtatako fiino rewnarki kin tew defte sekko hoota, ko arɗalaji ɗi marɗen Konakiri ɗo a heɓen gandal ɗi gonane tuuga juuɗe kaari men fiinoto. Jowi, hiɗen mari woɓɓe ɓe ala karamo, hiɓe hersiri karamo, kamɓe wona yo wiye ko ɗo ko karamo, kamɓe ko kamɓe fiinata hoore, ɓe sooda e deftere. Mi gando goto no waɗi o sa soodi deftere a wi no gasa mi waway rewtanade nde ɗo hoore, wo a hawri e jumla goto ma ɗum kalima goto ma faqra goto mo a wawata on ɗon awjaba alayka an tatluba al mudarrisa. al insanu la yunassibu nafsahu mudarrisan li nafsi, neɗɗo darnata hoore mum janguinowo hoore mum. ko noon kadi haray e waɗoɓe ɓen alladina yukhatti'una al ulama. la utilu kalami ala haula fallahu subhanahu wa tatawalla bi amrihim. ɗen toro Allah ko Allah woni fewno yo Allah fewnu fuu,
ɓe janngataɓe Allah newnan ɓe ƴettugol defte ɗen ɓe watta yiɗugol karama ko ɓe jannga ɓe rewtata ko ɓen Allah yo ɓe rewto rete retuɓe ɓen Allah yo ɓe ƴettitu yani ɗon hannde kadi jogoranji ɗin ɓe arta kadi ka larme ɓe fuɗɗito andi wigol ɗo minin ko minin fuɗɗorano ɗo jangguiɗen haray inchallahu ɓe okkanno ha 10 haray mi okkiɓe min kadi oɗo 3 minutes bonus haray ɗen to Allah tabaraka taala yo Allah moƴƴo e meɗen kala faljere ko waɗi ga en toro Allah tabaraka taala yo Allah yaafolan yo ande ko immorde an e cheytane yo Allah yaafolan torano ɗum mi Allah haɓɓon kadi ha moƴƴa wattidon e joni kala sawaba ko wonanɗon ga ko immorde Allah tabaraka wa taala ɗen toro Allah tabaraka wa taala yo Allah newnan en gollitirgol fa ilahuna akmi hada wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk mokalar jetta nyoko nyaka mona mudiru jal santa moye fi moye aywa tay continue donc c'est alhamdulillah shukrulillah yewtere ko ha ɗon nde nanoto ha ɗon nde ɓendata ko yowiti gonge fi e ɓuure lugginagol andal e gande ɗen fadlu attafakkur fi din haray musidɓe julɓe tedduɓe no ngalɗina e moƴƴa ka yoga e musidɓe mi wi'ata wondema yoga e karmogoɓe min yeehi pour kanike ngal gandal jamiatul islamia ɓe jangi gandal ngal ha gasi ɓe arti ɓe jokki ko ɓe faala o ɓe acci ko ɓe jangino mi nani ko ɗum non ɗum mi mari kon ɓeydita e hoore ko ceerno yewti ɗo konko wannumi jentike ka ɗum wowla karmo koɓe men go kohoɓe tedduɓe ɓe ñosi ɓe moƴƴa noon ɓe woodi kala ko ɓe faala wolde ɗum haray no hawni no wurɓini haray inchalrahman jonde nde juuti haray kadi ɗe yiɗi docteur Mouhamadou Wuri Bari ɗe yiɗi ɓe jonnude tan ɓe fonto e oɗo mawdu moƴƴa ko waɗi noon haray tigi tigi on ko yangoduɓe e muɗum takuɓe e fii muɗum moƴƴa so tawi no haalede fii nafoore e ɓuure fii gandal e yangoduɗo e muɗum ha gasi mari expérience mum yonno jonne tan o fonto haray ɗen hewtina micro on kamɓe docteur Mouhamadou Wuri ɓawde weltani ɗen Oustaz Souleymane Diallo hettare maɓɓe nden e o préparation maɓɓe ɗo labaɗo e o ilgaw maɓɓe ɗo ɗen labaɗo nafuɗo haray falyafaddal docteur mashkouran majouran bismillah rahmani rahim ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل ربه وعبده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. معاشر الإخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yetti Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴereji makko e nemaji makko e ɓural e teddungal ko o moƴƴi e meɗen o nemini en nema ɓurɗo mawnude on ko o nemini en konko o waɗi en julɓe o watti en ɗon kadi waɗugol en e moftenelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mofte ɓurɗe teddude ɓurɗe mawnude ka Allah subhanahu wa ta'ala o moƴƴori e meɗen nemaji heewuɗi ɗi tawata limore andata ittiri majji ko woni tun neɗɗo on sina Allah faabimo haray ko heewɗo dullugol koko o faɗi kon o ɓurata andutugol o wowla fi muɗum no jeeya e moƴƴereji makko ɗi o moƴƴi e meɗen o tawnugol en
nde tolande ɗo heɗoɗen ɗi makuji ɗo en torimo yo arsuku en hutorgol ko nanɗen kon fof e juuɗe karmakoɓe ɓen e ko jannguɗen ko defte kon e ko o walla en kadi hutoren ko nanɗen ɗo ko hannde haray si ɗum feƴƴi en weltanike ɓe karmakoɓe meɗen ɗo e o maako maɓɓe ɗo fagari waffal mawdu'a haqqahu nde toɓɓere ɗo ɓe timminani toɓɓere nden haqqe mayre on nde jonde ko jooɗete sifa ɗum ɗo on alaa ko ɓeyde ɗo hannde kadi si heewi sa watti hoore ɗon hibbay no woodi tolanɗe goɗɗe goo kadi fayin toɓɓe goɗɗe goo hana ɗe yewtede l'islam on no yaaji kono ko yowodiri e fii gandal ngal teddingol gandal ngal teddiniral ngal ɗaɓɓugol ngal no ngal haani ɗaɓɓirde noon si heɓi ngal kadi huutora e teddungal ngal Allah okki karamakoɓe ɗaɓɓirteɓe gandal ɓen e laawol ko honno gandal ngal ɗaɓɓirte e wakkilgol ɗaɓɓoɓe ɓen yo ɓe ɗaɓɓu ɗum ɗon ɓe gaynani en Allah waɗi ko e haala meɗen ɓe yewti e ɗengal meɗen no laaɓi pos lutti sengo meɗen jooni si en huutoray ko ɓe maaki kon min miɗo anndi ɓe ɓurinmi piiji tati kamɓe Oustaz Souleymane Diallo miɗo girriti ɓe ɓurinmi piiji tati ɓe ɓurimi waawugol wowrugol pular si tawi koye woɓɓe goo min kadi koye wowloɓe pular ɓen mi jeeya Fuuta Dialo mi jibina mi janɗi mi teeni kara mi turi farta mi waɗi piiji ko watte toon kon fof kono ɓe wowla hiɓe wawi yuɓɓinirde pularji goo ɗon hiɓe ɓurinmi goo on noon ɗiɗi on hiɓe ɓurinmi andude terrain on ɗo nokkure nden ko waɗi ko kamɓe attimi arde ɗo kamɓe hiɓe jeeya ma hiɓe ɓatti fertiɓe ɓen ɗo fi noddangol sunna on ɗo wona enen ɗo addi l'islam e ndi leydi meɗen few taw l'islam ari ɗo woni duuɓi temeɗɗe wona enen fuɗɗi janngingol kadi na enen fuɗɗi wonde karamakoɓe woɓɓe attinoke wallifike defte waɗi injazat yani fa'iqa jiddan fi khidmati hada din fi hada albalad ɓe waɗi golleji karamakoɓe arino kummaluɓe jeeyaɓe e meɗen waɗi golleji mawɗi fi gollal ngol ka dina ɗo ka janngugol e ka janngingol e ka wallifagol e ka noddugol faade ka dina ɗo yo Allah jaɓanɓe kono yahi hari ɗanike ha faade ngel lutti ka cembungal lutti gokkutun ni Allah moƴƴi e meɗen o huɓɓiti kadi e ɓen huɓɓutuɓe ɗum ɓeɗo no jeeya e aranɓe ɓen na kamɓe atti kono ɓe jeeya e aranɓe ɓen min ko 2004 mi ari ɗo mi taw tracteur je ɗen feƴƴi builder je ɗen feƴƴi awa hibboje leydi ɗen feƴƴi ɗibbama ha moƴƴi ha goudron on waɗama ko ɗum waɗi menen sakkitiɓe arde ɓen meɗen hani yettugol Allah moƴƴi men weltano attiɓe ɓen hara men yewanali ɓe few ko heewi kon noon ala hoy huutora koye ka darnugol suudu sayndu gasi wo koye ɗon ko naɓete koye ka sera haray iɗen jarni weltani attinoɓe sincugol ɗoɓen karamakoɓe jangguiroɓe woɓɓe Sénégal woɓɓe Sierra Leone woɓɓe nokkeli goo ɓe ari taw woɓɓe sinciɗo jamiatul nasrul islami ha jamiatul mutasimina kadi sinthia jamiatul ibadourahman e karamakoɓe tawtuɓe o kawkab ɗo o mawkib ha
ngal gandal sunna ngal tabiti ka leydi ɗo hannde kadi goɗɗo no waawi aña kono wiigol ala ɗum wawata ko wowlade hannde kadi yo Allah ɓeydu tabintinde ɓeeɗo no jeeya e attiɓe ɗum ma tawaɓe e attiɓe ɓen ɓe ɓurinmi anndude tere ngon ɗon woni ɗinu ko ɓe ɓurinmi ko tammun ɗum ɓe ɓurinmi renugol karaho maɓɓe ko sabuna kamɓe ko heewi kon ko hakkunde suudu maɓɓe e ka julide maɓɓe ɓe woni no on tigi ɗuuɗi jindirde o aaga o ko noon o mooɓirta buyi mi tori Allah subahanahu wa taala yo Allah waɗen hiwɓe ɗe karaje meɗen eɗe tere meɗen hara ko hutorten ɗe konko ko Allah yiɗi o yarli tolande nde juuti ɗuuɗa komi wowla ɗo hannde kadi inchallahu en waɗoyay yewtereji goɗɗi goo yeeso hara no cheikh Tayibu wi noon hara on tigi fontoto seeɗa ɗo ɓe fontige komi fontotono kon haray koɓe sakkitima ko ɗo ko feyda ko ɗum mi falno wowlude mbimi ari ɗo 2004 heɓi fewdo ɗo kono ɓe makiri ni ko ni min kadi mi wattani yila e jamma men on no woodi ɓe ala haaju e janngugol few hara kadi na ɓe contor noon kono ɓe waɗali e himɓe maɓɓe e haqqille maɓɓe e ɓernde maɓɓe fi gandal fes ko ɗum waɗi haray no ngalɗini no hawni ha feƴƴiti wi'e darsu no woodi tawa ko karamakojo jannguɗo yangi tilfi ha hay so heɓoyaali buy kono ko heɓi kon ko pewmi maaya heɓi ɗum pewmi maaya ara ha hewta ka ma Allah hoɗi pooɗamo ha hewtina ka quartier ma tawa ko onon kafi juulirde wootere ko onon juulidata o fonta deftere wiye awa darsu no woodi ɓaawo subaka ma ɓaawo futuro ma ɓaawo waktu o waktu kono tentini ɗin ɗon ɗiɗi tawa ko ɓurɗo angal mimnar ko ɓe mi ala e wadde majase o kamɓe ɓeyni o ko ɓurɗo towude ɓe naɓirni towude on yani ko ɓurɗo majjude on andugol diina ɓurɗo mo anda hay fus fayda e diina kan hay hunde ɓay se en ñawday nawnare nden ko be waɗen lekki kinka musata ɗon mujamalat la tan fa waɗugol tum wowlugol tum fiyo welu ɗum nafata fus ɓurɗo majjeede diina kam mo anda hay fus a darde mo joni ayinni ene farillaji julde ɗin ko ɗi jelu o inna mi anda kala ko landiɗamo kadina o inna o anda ko on attoto ƴettude paɗe muɗum yalta ko on ɗum ɓuri hawnade si tawi no joni hara ko yo yahu o golloya ka usine ma o yaha ka atelier ma o yaha ka boutique ma o yaha e golle do haray no sindi kono o yimmo o yaha o jooɗo e grand place on ayigol ene ko on ɗum nanɗa tawa hay hunde ko o yaltani kon na hay fus mo wawi jooɗade ɗon leere ɗiɗi leere tati tawa no gasa ko o heeɓi e nder jonde nden kon fof ko bakkato ngalɗina on wallahi no ngalɗini ka annana nadunnu annana la nuhasabu ala hadihi lhayati a sikkay enen hiɗen felliti wonde ɗan gurdan ɗo ɗan wuuruɗen ɗe balɗe ko weetata niɓɓa ko en landitatake ko honɗum wonɗen e wadde ko honno ɗum woni e feƴƴirde no hawni woɓɓe goo ko ni wayi fii ko wiyete gandal kon kamɓe ɗum ɗo nahaju maɓɓe few woɓɓe goo no ɓe makiri noon ɓe fuɗɗike ɓaawo ɓe yehi haa ɓe heɓi seeɗa ɓe anndama imma ɓe andirama wawgol waajagol ma ɓe andirama ɓe hunjike qur'ana ɓe heɓi duɗal hande kadi ɓe sikki ko wiyete gandal kon ɓe lanni few minen nano men tawri kamen janggito min arayno mi tawe dars cheikh mouhamadoul mouhtar Shinguit rewtoma to heɓal daraja oustadiya ari mo sinki tum majlis makko on mbeɗen jeeya e attiɓe tawede jooɗagol majlis makko on wallahi
karamokoɓe amen janginaɓe jogii ɓe professeur a kanko jogaki professeur ate kanko ko yani na daraja ustadia ko tan ko docteur ta himo heeɓi himo waɗa munaqasha nden hitande ma la qablahu bisana karamokoɓe ka wiyete daraja kon ka yettoje fi gandal ko professeur a al oustad ko ɗon oustadul coursi ko ɗon hatti yani systéme o ko systéme o naayide ko gandal ngal tun ko systéme wiigol kaari ko docteur mani heɓgol master doctorat e professeur a ko yani ko systéme waɗa si a waɗi ɗum ɗo a jonnete ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo a jonnete ɗum ɗo sa waɗi ɗum ɗo a jonnete ɗum ɗo tindina wonde awa so on to heeɓi professeur a hane ɓuri jogiiɗo doctorat on ɗa ma jogiiɗo doctorat on no ɓuri jogiiɗo master on gandal ma jogiiɗo master on no ɓuri hirriji e licencié jon jogui licence on gandal na ɗum de fira few woodi ɓe tawata ɓe ala ɗin ɗon fop cheikh boun bas en cheikh outhaymin en cheikh albani en ɓe wiyata ko ɓe docteur ma ko ɗum wigol ɓen ko ɓe docteur ɗum ko wurin ko jasingol ɓe jogiiɓe professeur a ɓe ara ɓe jooɗo yeeso makko ɓe uggino ni karamakoɓen ɓen andi ɓen fof faydata no jooɗi takko makko no janngude yani jannguɗo ha heeɓi professeur a akhir daraja ilmiya tawayi mo andi kanko ko wiyete gandal ko lannaali mo yahude janga e juuɗe goɗɗo goo ka yettore ka mana ka ɗuma wonɗo sengol e makko kono ɓay mo andi ka gandal himo ɓuri mo gon sengo ɗon tenen ka fiɓu o ara o jooɗo o heɗo oustadul aqida oustad ɓe janguɓe aqida ha heeɓi e hewti daraja sakkitiɗo on ka aqida kono ɓay ɓe andi figu on kadi koko ha to jinaymo kadina ɓe ara ɓe jooɗo ɓe jangge juuɗe makko ɓe jooɗo ɓe heɗo idan enen si a yeehi a heeɓi seeɗa joni a heeɓi iwtirɓe ɓaawo ma a yeƴƴitike ɓenna e karamoko en oustad en cheikh en haray an lanni a hewti ka plafond a sikki gandal lanni ko ella noon idan komi fewtinta yewtere anden ko ɓeeɗo ɓe fuɗɗike jangude imma ɓe uditi markaz li tahfide l qur'an ma joni heɓe jogii dars nokku goo taɓe eto ɓe hatta ɗon la takun jamidan fi mustawan wahid bal takun mutalahifan lil ilmi ta daro nokku ngotum ta gaaru ɗon feƴƴu gasi jangi nder ko marɗa feere ko janguɗa kon ko marɗa feere ko mustawa ma jangi nun ɗo na ella kono ƴettu e juuɗe woɓɓe goo kadi hara ɓeydoto tawa niveau ma on hikka e niveau ma on ko arata tawa ɓurdi ta hatto ɗon tun ƴettu e fannuji ɗin fof ta ƴettu fannu gooto ndaare ɓe karamokoɓe lawɓe si ɓe warnede tarjama ɓe innayi ko faqih usuli muhaddith mufassir alimu bil arabiya arifum bi ayami l arab muarrikh ɓe lintanayi mo ɗon fannuji ɗin fab ka be ɓe inna ɗum ɗo hari ko o hattuɗo e ɗum haray ɗum ɗo wattanen fondo e ɓeydagol ngol Allah addi karamakoɓe ɗo e tahassusatuji ɗin buy ɓe jogii telen ka alqur'an e ko yowodiri e ulumil qur'an e tafsiru muɗum yen jogii cheikh ibrahima ba en ɗo ɗe jogii oustad ibrahima khalil ɗe jogii docteur aboubacar fofana ɗe jogii docteur mouhammad sita ɗen jogii cheikh chouaib ɗen jogii bus na hunjagol qur'ana ngol tun ɗum ko fuɗɗode wona ɗum wiyete karamoko yagal dey so ndaari ɓe karamoko ɓe lawɓe ɓe inna o hunjino qur'an ko o fuɗɗori ko hunjagol qur'an o hunjino qur'an tawa ko mo duuɓi 12 ma 12 non o fuɗɗi janngude haray koyen watta hila ɓeɗo sukaɓe wonɓe wiide karamakoɓe figuɓen ɓe ala aqida a omoen ko ɓe foti e wiide ɓe ala janguinde aqida andi wigo goɗɗo ala aqida mana haray wona o julɗo no gasa ko ɗum ɓe faandi min ƴettanaɓe ko mahraj ko wonde ɓe ala e ɓe hittina fi janngingol aqida on sukaɓe goo ɓe yeddodirno Mauritanie to ne ɓi joni wanino duuɓi 3 ma 4
ɓe poɗodiri moƴƴi ha goɗɗo goo noddimi ɓe faala piirude ɓe wi o min mi anda aqida mi anda fes ko figu tu mi andi ɓe noddimi ɓe anni min ni wota o min tamo wo haɓida e goɗɗo fi am few kala ko nan ɗon goɗɗo no wowlanmi terteɗon ɗum gasi mi ala e gollude ko kelɗi kadina no gasa yimɓen ɓen wonɓe lange wowlude ɗum si tawi wona gonga maɓɓe ma haysi ko gonga kono ɓe ño'an ɗum gasa mi heɓoya ɗon seeɗa e moƴƴereji maɓɓe ɗin ɗum kom nafore am wallahi tek a kullu man qala li bi shay'in min aybin aw kada fa huwa fi hil ko teddungal kala wowulɗo lan e ɓaawo an ella an woni o yennan woni o ño'an fopp miɗo yaafi fiilli o nanguititake ɗo yawmal qiyama few te mi yiɗa kadi hay gooto defandanmi wowla tama waɗnamira terteɗon ɓe aroya ɓe tawoyay ko faljere par ce que sukaɓeɓen ɓe sikku dina l'islam ko manzuma mutakamila la yatajazza والدليل على ذلك حديث الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بني الإسلام على 5 انتبهوا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا في العقيدة هذا ركن واحد إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام هذه أربعة أركان هذه كلها في الفقه كلها في الفقه لا ماكي الإسلام ko mahi ko e hoore tugale joyi aqidan ko ƴetti ko tugalal gotal ɗiya tugale nayi fop ko fiqhu ndaare so ndaari won majmul fatawa li cheikh islam ibn taymiya mujalladuje 30 e goɗɗum on taway masalaji aqida wonɗi toon ɗin ɗi yona 10%. ɗi yona 10%. parce que masalaji aqida ɗin ko ɗi seeɗaji aqida si a andi ɗum ɗo a hawlike lanni hande kadi kono fiqhu on ko amaliya mutakarrira yawmiya ko ɓuri ɗuɗde mum kon ko fiyete fiqhu kon ko pratique on ko masalaji tawa ñande o ñande a gollitira e ɗiɗo si tawi goɗɗo famali fiqhu ko honno dewal makko ngal taw sellirta ɓorde e laaɓal ngal ha e julde nden ha e korka kan ha e hajju ngun ha e zakka on ko honno anditta ɓe won ɓe wi ɗum si ɓe adnama masalaji goɗɗi goo telen ko yowodiri e muamalat كيف يعرف أحكام البيع والشراء والسلم والإجارة والكراء والرهن والشفعة والوكالة والحوالة إلى آخره سيدو أنداك ko honno andita ko harmi e ko dagi bi maana si a andali fiqhu anta ko harmi e ko dagi hay sinon aqida on a woni ka daraja sakkitoyɗo e famugol aqida on kono anta ko harmi e ko dagi ko harmi kon e ko dagi kon ko ka fiqhu si tawi joni en andali fiqhu goɗɗo maayiɗo o acci jawdi o acci ronoɓe en anda faraidu ko honno jawdi mayɗo sendirte ɓay ɗum andugol jawdi maɗo ka sendirte wona ka aqida ɗum janggoyte ka fiqhu ɗum jangguete ko honno ƴettirten jawdi ndin jonnen hanuɓe hendade ɓen ka raɓirɗon e gandal fiqhu ngal e karama koɓɓen no wayi accon hakke misal ngal no wawi wano équipe ballon ko équipe o mari marqueur ɓe wo mari attaquant ɓe wo mari défense o si tawi ɓe mara si tawi hay gooto ala ka bowaje gardien hay gooto ala sikko ɗon ɓe gañoto ɓe gañatako ko gardien on kelɗi o si tawi kadi marko o ala ɗum kadi ɓe markata idan ka be no hatton jini mana no wayi misal goɗɗo goo no wayi wona oto ko gonga aqida on ko ɗum ɓuri himmude ko ɗum woni miran on kono na kañum woni fof l'islam on fof no wayno oto hino moteur on wiyen ko aqida on woni moteur on ko oto ngal ko moteur on kelɗi o si pinere hay wotere ala gadduji tortake si moteur on no wodi pineje ɗe no wodi kardan ala
gadduji tottake. Idan kala ko woni nder ton no jogii nafoore muɗum fewndo muɗum ɗuma to arata waɗa golle mum ɗen ɗon. si tawi en andali ahkamul haydi wan nifas, en andali fi ñawore fi layri sonna ɓen, en andali fi ƴiƴan jibingol maɓɓe ngol ñawoje yowitiɗe e ɗum ɗen, fi julde nokkeli goo julde nden bonay, dewle goo bona ɓay si dewgal ngal humama ma cergal ngal waɗi no hatoji ene andugol edda on, si tawi humama e nder edda on cergal dewgal ngal ko bongal, si akkitama e nder ƴiƴan akkitano nden ko bonde. bi mana kala ko en andali e nder ñawoje diina ɗen ɗon en heɓay faljere ɗon, ko honɗum hani noon kamɓe sukaɓe honɗum ɓe hani wadde awa. si tawi joni karama ko ɓe woduɓe ɗo ɓeɗo telen ka agida ɓe anda, sallamna lahum jadalan, joni wi en jaɓaniɓe minen min anda aqida, min jangga min anda, kono noon min aqida sharhu aqida at-tahawiya ka nde fuɗɗi ha kade hatti ala kalima goto momi anda, mi janginide kadi mi jangitinini kadi. aqida safariniya min awwal aljilda ila akhir aljilda ala kalima mo addantami ton, jumla mo addantami ton, konngol ngo addantami ton tami anda. ala deftere aqida fewno sinara ko aqidaji moƴƴiteɗi ganin ɗo ɗi, aqida salaf deftere nde addata tan mi watamande jangguinde nden ala. min nalno mbiɗa jogui aqida, min nallan jogui aqida, ma aqida on no hawrodira ɓe falirano, kono yoɓe addu mi atahaddahum kala deftere aqida windande komi fuɗɗorno taw ko deftere no wi ummul barahin, ɗum mi fuɗɗino janngude suuɗam. ummul barahin ko deftere falsafa, deftere ashaira, ko aqida asharia ko ɗum mi atti janngude. si ɓe faala ɓe addi deftere ko aqida asharia, ko aqida sufiya, ko shia, ko aqida ahli sunna wal jamaa, kala deftere aqida ko yo tawna tawɗum harna english nde winda, wona français nde winda, si tawi ko arabe nde winda, wallahi mi jangguinaymo ha o tawa mbiɗo wawi. min nan ɗum findade no selli. joni ko ɓe watta wonen équipe no jogi ko wiyete a tahassus, lugginagol. joni minen awa so tawi beri komin luggini ko ka fiqhu ɗon meɗe nafita ɗo yimɓe noodi hato jimɓe ɗum ɗon, kamɓe kadi yoɓe lugginano en ka aqida, ɓe ara ɓe janggina, ɓe uddita duɗe ɓe janggina aqida. tawa kala faalaɗo janngude deftere aqida, sa yahi ɗon nde naɓuɗa o maahi ɓe mari ɓe jogui manhaji maɓɓe ɓe ne ara jangga hara gasi. joni faalaɓe figuɓe ɓe ara ɓe jangga ɓe juuɗe ɓe figuɓen, faalaɓe e alqur'ana e ulumil qur'an ɓe yaha ka cheikh ibrahima en, faalaɓe hadis e ulumil hadis en ɓe yaha ka docteur mamadou ba en. haray woni takamul, ɗa hino kulliyatul qur'anil karim, hino kulliyatu sharia, hino kulliyatul lugha, hino kulliyatul hadis, hino kulliyatul dawa usuli din, koni do a sendirede awa. si tawi on tigi wawali moɓidirgol fo, haray komi sakkitorta kon mi falaka juutinde haala no wiɗano jonde nde nde juuti, komi andirta ɗo en jaaɓi ko cheikh souleymane ɓe makani en ɗo ko, ɓe noddi en e mum, ɓe rerɗini e mum, kono ɓe wallahi ko ɗum wonno ka wonki an, huwa alladi kana yuhalijuni fi nafsi. ɗo taw enen ɗo en yiyete ka darsuji, etoɗen jogoɗen deftere ɓattoɗen karama kojo on, fuɗɗoɗen ka nde fuɗɗi ɗon yahen ha nde lanna, haysi ko heɗagol, haysi tawi wona ɓe mana a wawali reftade, no anda na janngoɓen foppo reftoto, kono wallahi sa fuɗɗi ke deftere nden kadi fuɗɗi, woni ko deftere fiqhu, woni ko deftere hadith, woni ko deftere aqida, a ƴetti ka nde fuɗɗum a tawama ha nde lannoyi, a tawa e woodi buy ko annduɗa ɓay koye ɗengal ma wona e wowlede, kadi ko wawɓe wolde ɗengal ma ngal woni e jannginde. kono andon ɗo en heɓata gandal sen ɓatta karama ko ɓe jannguɗen defte ɗen, muhadaraji ɗin ɗo ɓe wir noon hiɗi jogi ɗi himmi moƴƴi noon, memminay aqida on, ɓeydante aqida on, a yigol yimɓe musidɓe ma ɓen ɓatto ɗon on fof nokku ngotum, ɗum ɓeydete suusinde, ɓeydete wakkilde, kono gandal ngal ko heɓoto ko ka defte ka darsuji. Eto ɗen wurniten darsuji ɗin, darsuji ne woɗɗo partout,
karama ko ɓen ɗo fop cheikh aboubacry diare en ne jogii darsu cheikh oumar bari en ne jogii darsu cheikh souleymana kolo men ɗon ka wolotake e woɓɓe goo ɓattoɗen ɗum janggen ko ɗo heɓete gandal ngal reftoɗen haray mi weltanike on ko seeni ɗon ɗo ko o jama ɗo ɗum ɗo yiɗi ɗum ɗo o si tawi komo ɗum ɗo welata haray mo welti wallahi toriki allah ɓay himo wawi o ronkata o añana yo hawtegen ɗo fof ko aljanna mboɗo towde toriki allah yo allah waɗu en malaɓe waɗa en natoɓe aljanna yo allahu ñippan en musibaji albala uji ɗin fof okkora en faaleji min dagiɗi ɗin ko emo wawana hoore men kon himo andi himo wawi yo allah waɗan en ɗum haray on jarnama on weltanama en weltanike karamakoɓe seeniɓe ɗo ɓen fof cheikh ibrahima ba en e oustad tayibou en e ɓe imamɓe men ɗo moodi e wernamɓe en o nde yewtere ɗo ka juulirde ɓe e turkienɓe ɓen ɗo en weltanike ɓe en jarniɓe en weltanike média on kadi ɗo en weltanike musidɓe men wonɓe gaɗa to won accutuɓe haajuji muɗum e ko annduɗen toon kon tawi no himmiri heɗagol makoji karama ko ɓen e woɓɓe goo no dari ha heɓali ka jooɗo ɗum ɗo fof ko giggol diina ko yiɗugol karama koɓe yiiɗa ka diina yo allahu tabintin ɗum ka ɓerɗe meɗen allah waɗu en karama koɓe waɗa en huloɓe allah en toriki allah subahanahu wa taala ɗi moƴƴereji makko ɗi o mari ka adna e ka lahara yo allah okkor en ɗi yo allah yaafano en karama koɓe ɓen koɓe falji kon amin enen hiɗen irriti wonde karama koɓe men ɓen ko faljoɓe wallahi enen ahlu sunna wal jamaa en marawi eteɗo faljata sina nelaɗo won tabintintake faljere ko allah tun woni faljata nela ɓen tabintinnatake faljere kono hay kamɓe ɓe falja faljireji to soki ɗi lutro itte sikke kono noon hiɗen jaaɓi enen ko feeñi kon si tawi moƴƴereji makko ɗin no ɓuuri faljireji makko ɗin hara himo jaɓaka meɗen himo nanana yen tori allah yo allah yaafoɓe faljireji maɓɓe ɗin yo allah tabintinɓe hoore goonga yo allah holluɓe palje maɓɓe ɗen ko palje o arsikaɓe kadi yiltitagol e palje ɗen yo allah arsiku en fof teddingol karama ko haray ko ɗo mi woni e darade wa jasakumullahu khairan wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallllahu wa sallam wa baraka ala nabiyihi l amin ɓe tedduɓe emen hanike ɓe kamɓe karankoɓe men ɓen sa souleymane diallo waɗanɓe yewtere men ɓen kañum e docteur oumadou gari waɗanɓe hen oto taali ɗaɓa yo weltanike ɓe hettagol maɓɓe seeno wona ha hoolere ɗo hettagol maɓɓe seeno wona ha ndelere ɗo jonna en ɗi kumɗi ɗo en weltani heɓe leydi men ɗi dagine ndi ala culture ɗaɓɓugol gandal diina mi heɓani culture
haray docteur ko hanko yaga sumona bamba to ka do sintu dimanche den sala salina haray jama waktu heddo dat delo leedo to ngati haray sonna en kadi wutena don kam dum kadi musasi e yobita haali mu da la ka e tun tele da la ala haray ko sonna salina haali vite Sakisa kono mi wala tawno saya Abu Yusuf. Saya ke Abu Yusuf. Baca mi bakoro. Ko dum hadi menen jallu be me weddo. Me weddo to kene ko men janna ko. Ada ndura la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kejul baca jemaah saya pada antara cara kondo kontroler orang Islam. Hai Mila. Halo Syekh. Hari ya fodon kala falo ba henna ko lido ka telegram ka whatsapp hari be wawi contact de woni numéro moyden do plus 224 600 afan plus 224 620 6 10 41 65 be wawi de henda de ka telegram ka whatsapp inshallah hari ko don do mi fallo andi tin ko men tan ko musidɗo mawɗo Ibrahim Mar la wonde do e muɗum inshallah tabaraka